Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda utumfo ya wasi. Amen. Wobambo ni ahwesopa wodi adum yama enatu yasomdwe mu. Ene musumfo apostle OKOH man na menimo de ahiemu. Ebeche otwedi ampo ya wanasem. Yema obade ne nsamra ne mfa nsempa ne mra. Semadu katawere bo nyankrompon twedi ampo ni. Opam kotokro bo jese jebre. Otibreke se sha henche nyankrompon twedi ampa. Dumai kase bitan kase bitampon wa. Wase wedu krokro du hirikataban. Ye nyankrompon twedi ampa ni. Menkwa mi nyankrompon. Asidewura na asiansa moso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofo bo okofo techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofo chemtechia. Wocha akochemcha akobremu. Isra no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaja akoframrai. Na yakochemtechia ye da wa bremu epiafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onantefo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansententen fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere sopu mapon tumfo a. Woje pokokwa hodi timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwate nwere. Okwafa wo kwate ti de din mumpom ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Obade bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a. Ne de fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompon twedi ampo bade. O bade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do bade ya wasi. Amen. Ye moni chetew. Se ebre no edie tia bebre. Enso di obade ahihya to obia no. Onu kuto no te ase. Okay. Adofo no ene topic eba no. Wian waso nyati. Topic ne se hwena oni pedua amfa asama amrew. But I will hear near maybe one. The Asem bro. Sister. The awoyo no. The Asem bro. And can't me say, men are the mini pedia, met me the pedia. Would me for the pedia near the ope. The Asem bro. Ababon in Fitiasiano. And then ya send a you. You would hear me a chassiano. And they ye two for. What's a woman fat? Na edi asem brewa sabe obe pese nipa bebe wonu mafutu ye di obi bia na nyi ti se na wote meni emprimu akoma bi wakoma mu na onipa da sani wo sa kira wadwea na wonyimi da bia wen waso ne tie topic ne se hwe na onipa dua amfa asem amrewo wo ye nyema bi edi asem bebrewo but na wo friend say a life a abrabo na wo bo but wonim say edi asem bebrewo ene obade de asem bi an na meso mawiase fa wodie wom na tutu wonamon esi yie na se edanse boa onyankopato ne safrew amwa besi akobu akonta na se wan kai woko agyemansere a obeka me yesu ene ne wadomre na ne wonkwaje da tie ama me first the book of Job chapter 13 verse 17 Bible nenkasa tie Bible Job 13 17 verse 17 tie Bible wasi muntie Ghana for mini amadofo wiase amansa nyina muntie apostle OKOH muntie de me waka na masam nkyira ase enhyene mu asum emrante ne mabawa mesim bebre muntie me na muntie masam no na masam a obade na meso ka enhyene mu asum na so masam ne hye asum ebewura komanu mu na wetibi dia gade unipadua ye be na unipadua nkofa asam nyadan emrew Onyankopon bowo na amomwe ade ba ko very dangerous ne say also nipa pa bia eden ahye mensa when read the book of Deuteronomy
chapter 30 verses number 11 to 15 yanko verse number 15 yet about the Asem Bible nkasa what's it hwe ene me de nkwa onyankopon so wode nkwa papa owuo bone me de nyina si wanim eti me hye wo se enso na wo se me preaching nkyerɛw enhye wo ne se do onyankopon nante na kwa so de ne mra sam na hyɛ na tam sam na wonya nkwa na de nkwa bɛdan na sɛ wo se wonni so di a ɛne wahwɛ ne de asɛm bɛdan ɛbɛbrɛw ɔdo ni baabi ahyɛ ne nsa ɔdo nkwa ahyɛ wo nsa sɛ wo kɔ dwam ade ɔpɛ na wotɔ meboa wokɔ marketa wopa kɔ kan hye na kɔɛ bibia bi wɔ hɔ yɛwɔ first line hɔ wɔn yɛwɔ first line hɔ yɛwɔ banch line bayerɛ line bɔdeɛ line ne yɛwɔ baabi a yɛtɔn chemicals deɛ display fuo so DDT wɔ hɔ but ɛnɛ sɛ wonyansa kyerɛ sɛ wokɔtɔ DDT anom a ɛwɔ hɔ a wo nsɛm because yɛbie ne store ɛna deɛ ɔtɔn no nim deɛ ɛde yɛ ɔse yɛmfa woyɛde gu mfuo so ɛyɛ wuduro but wopɛ na sɛ wo sɛ wontɔn ɛmu nni na sɛ wonkɔto fufuo nni na nkɔnkɔpɛ konkonte bi na wonni a na sɛ wo so bɛwura chemical store akɔkɔtɔ ɛyɛ friends DDT a deɛ ɔno atɔn ama wo no deɛ ɔmmisa deɛ ɔde kɔyɛ o ɔnim sɛ wonim nea nti a wobaa hɔ ɔnim sɛ wonim nea nti a wobaa hɔ nti deɛ wode kɔyɛ deɛ ɛyɛ n'akyiri asɛm eti saa no onyankopɔn sɛ menka nkyɛw sɛ wɔde wo nipadua no ahyɛ wo nsa wama wɔ wuo wama wo nkwa wama papa wode kan Bible no bɛ no yɛntie Deuteronomy 30:15 wɔte hwɛ ɛnɛ wɔde nkwa papa owuo bɔne me de ne nyina si wo anim nanso me hye wo ne sɛ nanso wi no sɛ me hye wo ne sɛ dawura de nyankopɔn nante na kwan so de ne mmara nsam so ɛna hyɛdeɛ ɛna tamudeɛ na wonya nkwa na de nkwa bɛbrɛ wo ɛso abrante so onni so di a ɛna Bible ne ka sɛ mo the book of Jeremiah chapter 6 verses number 50 yɛte Bible Jeremiah chapter 6 verse number 50 Bible ne nkasa ne yɛnkɔ Bible gu so kasa wɔse when any hwe so ɛnya ɔse nipa dɛn nti ayɛ Jeremiah chapter 6 verse 15 ɔsɛ ɔmani wo akyiwade ɔmyɛ ɛne wɔ nipa dasani yɛ adeɛ bia n'ani nyɛ dɛn n'ani nwu awɔ akyiwade ɔmyɛ adeɛ ne deɛ ɔwu ɔbrɛ ne so n'ani nyɛ dɛn n'ani nwu akyiwade ɔmani wu kura ebie ni nwu ɔmani mu nsɛm wohwɛ mmerante ne bi wohwɛ mmabaawa ne bi obi ahyɛ da pɔ no ho fin kyɛ sɛ wabrɛ n'onim sɛ ɔbɛporɔ ɔmani wu kura saa deɛ woyɛ mesi woyɛ ɔbaa no apɔn ho a kɔne kɔpɛ collect painter na wɔmpɛnti wanse na wamu sɛ wonim sɛ wobɔ berɛ wo nipadua no de nyankopɔn de ama no woamɛntani na yɛ wadwen sɛ wobɛ deɛ wiase yɛ na abɛyɛ bidi a ɛnyɛ wɔ problem o mesi woapɔn ho a wompɔn asoma kɔne kɔpɛ collect painter na wɔmpɛnti wo nipa yɛ bɔne wɔse n'ani nwu akyiwadeɛ ɔmani nwu kura n'anim nsam sɛ kyɛ sɛ adeɛ na mayɛ no mafom saa deɛ wɛnti mobɛtotɔ atɔfoɔ mu menam kyerɛ Bible menam kyerɛ yɛ meyɛ printing press ɛne Bible kasa kyɛw saa nti nipa bɛwu bɛnya asɛm wo nipadua no de asɛm braw wi na wohyena de asɛm braw asɛm na wobɔ no de asɛm braw ɛnsɛ na wonom no mesi wɔse yɛbɛtotɔ dɛn atɔfowuo ɛbrɛ bɛbɛtwe mo so ɛbrɛ ɔbɛbɛtwe mo so wɔ deɛ wode wo nipadua no yɛ wobɛtɔ fam one day o ɔtwa di ampɔ yɛ ɔne wɔse o yɛde bi bɛbɔ wo wobɛtɔ fam one day o sister mo adwe mmerɛ a maasɛm no nhyɛ no wasom wokɔ akyerɛ too much wokɔ dodo wokɔ akyerɛ too much Fina di wiase ne kɔ kwame nkomo giga na si wɔ wɛn afrifa wɛn buzia wɛn ankra wɛn jb dampa wɛn he jerome so wɛn atames wɛn aliu mahama ɔwɛn emisata ɔwɛn kofi ana ɔwɛn ukuro mu he a wodi adeɛ first ɔwɛn obusua panyi ɔwɛn wodan wura efie wura ɛdan na wotim no ɛyɛ wujadeɛ o obi efie wɔ tim no ɛwujadeɛ na do owi do si na adeɛ mpa do si na adeɛ pu wawu enye wa ha singing room wo enye wo obi awudi agya wo e na abɛkyem wo omwani aba ho so amwani mna wo so me se hwɛ na oni padua ankofa sama mmerɛw wi na wo hye no e de asɛm brɛw de asɛm nam e wo mu sɛ nyankopɔn o kyekyere a extender and strike dabi any strike da
10 na enga na ehwo bi say de wo ye nyamfom so o ko robo a 10 na en strike enga eti ofu say ye wa ne wa eno na ma wutiri ma ya wo de no eno ni mi betu ofu say wanhwe ni a ade asem mebrew eno wani mra ho so na dwiri kwakire na waye bi eye waye bi eye wutiri nkwa wa nyonko bi ewuwom abrabo na wo bone sister nyin say iguo wo kum nkwala bone be no contract waji wo de kwan bone be na kwa yo yanko pa bobanche abamo amaye bodie amaye menkeni amaye hwito amaye gali sankwale medibi sister say no me di manya kasi me yeguo no ya na me ana mbisa question say ene de obe yeguo na wa wi de asem be dan ebebro me se bibisa akola no bone be no de ayo Ghana maba wa soro mo se yenye ready enso mo na young girl hwede adwama ayo o skirt 3 o dress 2 ena wo se wonti jai o magaba wota ena wa so sekraman ena o mfimfa ba ho se den enwa ena memma so ye den enwa wo adwama yum say pacha say Ghana memu about 6:30 7 o'clock Ghana mranten maba omunam 22 dia kwaso Ghana boy and say di o man ekwahini man ekwahini oso fo so be preach to ra so dem a so fo no wayere owompra catechism owayere owompra asole panyitim owayere konto fim kwakura omwa na wi omwa enom gua so dem wona nkwasiade enom ye ne dem ho no ena de bia na Yesu moja nti na me wonkwa na Yesu moja pepa wo bone se traso dem di bone eni na mpacho Bible no nya nwi asete o hey wo beji nyankopon adi eno wura so dem a Kristo ni ba sharig Kristo ni ba share transses ne to apepe won sa banche dia she botom ukokro mu so ade onkwa so de ono so sharig wa wie ne nto nwie to agu wa painting na no nipa cho which aso dem a sa nyama ni gu ho no wo be won nkwa so agu ya se etin fo ni preaching chom je etin preaching che se ye hwe nyankopon ni ni tre ne kane sa nkwase ade ni ye na so dem ene mi tufu na se hwe na woni padua no ankofa sa na anyada enfa Kristo ni ye ne nwa ho it's the book of Matthew chapter 7 verse 21 7:21 was any one was me say radi was any obi o se me say dian awurade and be cause rahim and be cause rahim yo ejo wo so na pede ye ejo wo so ne dian na pede obi o ye ejo wo so na pede ono na ye beje ne nkwa enye wo akoye awurade na wa wo ye awurade in the book of Luke chapter 6 verse number 46 the Bible Bible nkasa adet na mo frame awurade mo frame awurade na mo nya dia mesiye yankopo wadwala yo mesi do besi fam mesi hu sa o pastor dwane ayedan hu sa o prophet dwane ayedan na so fo na tongura mutidam o ayedan do ma message na dwane na wo adentia o se na mo frame awurade na mo nya dia mesiye na wan ye tifri na no so fo na nka etuzu wante ana mutidam na so dem ye yie na nyimika na mbatu so hu se so fo dwane ye be show papa mu gwa so de na tonton ana beji kwasom beji kwasra ji ko hia o ma me na yaw o papa na yaw ba o ye beji we faga lo beji nsuo hia me mpoano hia me ko so tigru na me ntwa ya se so fo ka so beji wa ya so hia no beji ade ni ko hunti ba ko atwe wo ye ne di wasa na go green ana nyema ensu ni mfaso ma kaga na ntumpon ana mu di wa me se me o ma na de me nim di akwaso na nse so fo bi hwe de odi aba uti a uri ba ho awreho so na kwanche hunu betratra sa no bekeka no mko ni ejawom so fo se wo kire kwan fa so ni padie o kire kwan ni pa fa so die hwe man economy na we simple we nya de sese we ye haya ho si ye ko bo bi dini asofo ni preach o mu hunu mani so ana bra ye na wotwe e prayer we ye be ye wo friends ye be ye akwankyere di sika beba aba nyansa be na mo pese mo nyansa be na o we mu sek we aban ye ma ye che sa asofo se we anya chi hunu ne ye che wo beboa ye na economy na ye den asai to for se peja rubber bag fabra na udwa wudie nu ufa udwa tire tum enya po no paso obo na Monday to Saturday sorry da na je se nyakopo obo so basa so onim nyansa obro no ka che se yemfa nansi anya dwuma that also so yemfa enhome nsom no ya tu anu atwene and Monday sorry da Tuesday official no Wednesday official
Thursday was shia Friday was shia eti Nyankopɔn kura hyira wo kura wo hyira wa so Nyankopɔn kura na ngo hyira ba wo so a enye de ba yɛ adwuma da adentia na nya adwuma because Monday no de ti asɔre fie Tuesday de wa asɔre fie when is na Nyankopɔn kura hyira ntu be di yie wakɔfo bi ba fidan vrongo abetra wo nkyɛn abetra store no na Monday anopetutu wo so kɔ mpaabo wo so wo kɔ infa empaibo ana akwara na ntra store na no ma na wo kɔ bɔ mpai ma yie di aba store no akwara na so asua kro no bɔte there what is store na no ye di na si wachi enti ono so odi bibia si wachi wote wachi ana ono so yɛ dan wo bɔ wapo enti ono so mark susu o mark susu wura ni twa mo se be mark na me madam agimi am nyimi tu be won so agi store ba ko wo nkyɛn wa ohwene no wa ati Nyankopɔn be hyira wa wo yɛ adwuma wo adentina mom you don't know how to pray when quiet also for one chance check my message babo Nyankopɔn kra che no enfa mom pa mo se mo teach you mo po mo ponti o mo nhia mo de bia because untimi nhia so for wo bla wontua bibi eti de bia mo nhia yen sa nhia no na onya kwade bo wapo eti be de no ayi adwuma Onyankopɔn kra hyira we be fanya ba ti de bia ne ayi nkrofo so me ya zan kyerɛ mo eti Monday be mo bia be ya za Tuesday be ya za Wednesday be ya za adentia ena na nsen kra na me fo se me ja me adwuma to honum ena azza testimony no de be jina enso no hwe me wo ha eno mo frɛ me me hu sa sorry ba so on va so pa me nkase ye nkwa sorry o ye pon adwuma anse nya akwanwumre sorry akoti Nyankopɔn asam woni ma me ka kyerɛ wo days na ye working days Nyankopɔn mo nyimi onim nyansa o se fa ye adwuma ate de me ka kyerɛ no na mo tete aso dem Wednesday na pa na mo gu honum na se ye start me no nsia me tra me adwuma na pa no nsia yeso okɔ adwuma ono sofo na ba adwuma o no abeta na adwuma na pa no nsia ana nso agya wadwuma to hɔ na nso hyɛ no pa no wɔtwe no so be pondu mienu oba de mfa ne sanka o mi adwere no Bible kasa kyerɛ wo o se hwɛ onipadie na de asɛm bebrɛ wo ade na mo frɛ me awurade na mo frɛ me dean awurade na mo nya de mesi na nso mo nya de oba de dean tie nim Onyankopɔn kwan yi a enka sansɛm we kwanka wunya uti ababofim ti prayer camp you are worrying yourself uti ababofum oba besi a wankasa se be pray dia sa wo twempra wo kunachi wo twempra wo kunachi oba wo kodwa na wa madaba fa ebi akofa buraburu wura na wada tu be buru no botodu ni yadi miensa ka buru botom miensa nti obi no wada so we say me bo ami quote Bible the book of Isaiah 16:33 32 ni anko Isaiah chapter 16 Bible nkasa the part of verse number 32 te Bible into about the Asem awade say what say ayire a ose awade me na me twa Bible no say ayire a we den ose awade ayire a we den ose awade o ba de hu yembo ma me se wa fa akurachi ana papa wa fa ayire me asem ade bi wo hono a ebe hantew na wunim hanto papa hantemo papa emu asofo anza fankrofo yirenom Nyankopɔn nim wo bi ka papa na wo so oba wo hwɛ me sa abrɛ na wo ku atisika ye ohun ade na wo ma ba ma foforo no akoda eye guess oyira osawade wo fa ananafo sini kunanam no fo ba ma foforo sini kunanam wo bra ni kunin wi ne kunti ase na ni kunim nyamanfo nyina no wo se wo ye dwamanfo papa wo ye dwamanfo papa wo de ti o ma mo chade Onyankopɔn se achade na benya firi mu baba no ebeda ni musuo wo de wa chade ni che wa fo nyina o ma mo debude ya tuesi kama wunti wakoda na me hwachi adi asem kura ni emu mema bu ma kwasia adi asem bebre wo adi asem nam enne de waye na wo misi ye wo fa wo ni da debi hwe awade enya nka enya fa kwa ware bemei ento na mo mpone so wo yire wo se kwatwetwe mpra wo yire anya nka ware ye no ho ade mom
I'm telling you because a German bona a musuo no aye suma dia se no ade bi wo sum bia na hallelujah e very dangerous. Oh yes. It the bomb say bomb unim bomb. When they come and preach bomb no obekasa apostle kwa de eta u tanu na ade bi explode bia no su bia to biom eno ano no unim ma me ka kire wo. Oh yeah. It is a petrol tanker. Once I hear silly. Near see Jack to car in the front. As all balance. Because and yet they open and a boom. Into Sumasi Ghana Woodin. It is a dear shit on throw him. Yeah. Beji boom. There beji boom. Yeah. And the assembly bro papa. There beji boom. We are no year to a. We are no year to a. We are no year to a. We are not quite to a. It's a sign of Babesia. Only bear mattress number will be a noom, Nankola 9, and you could not know what any back. Sadly, with a coon soon. Oh, Mammy, I didn't about me. I did some about. You know my foot, my foot, you name to the number what you actually get, what you actually get. No one that. She would be bound to be you can name Bamakoba. If you want to be our shackle anyway, Yokumba. Yeah. A colana of enemy. While you anymore, a Yokumba. Debbie. Here's our bus. We want check it to the beer and to our own felly. Sakolani Nam here. One is of a pay bono cananga neba. At wow, we are one show. We are one show. Because when TV no trial and trying a mobile. And your man phone no matter. And your man phone na. So baby, did tell what you won't pebble and what no. Yeah, simple. I share. She say no, but your bema your word here. Now your word did not sound to show as actually quite. Hey, Eddie uncle. Hey, who know them uncle one eye then? The man tell what you say. Who know them uncle one eye then? Nisi Kentina me call. Na because you say me as I told you to be many biano and onu no break here minti nya no ko ana nko wa no na ba wa no people from na wonti nkan jesa wo me no na obi yi ni do dia kire wo na we suban ya wo da na die Oba di mfadi senka. Amen. Obi di meko panyin. Oh. Obi di kwa sorry to praise and worship. Saba bo we nyina organist ni wada. Obo be guitar ni wada. Guitarist ni wada. Na ya si bonyum. Tuna mo be hu nanim kama na ya se bre. Bre instrument. Oba di mfadi senka. Amen. Me se hwe na oni padua ankofa so ma mbra. E di asem be bro da bi. To be debi be kai. Be kefe be to bi. O how be be to so. Yes. Kasi ya die bia ne ebo hompa ya die nya be ko say kim bon say fi what to na mombo ni bi yes yeah me catch your play o mo ani ma wo so yes yeah na wo nam wo die no wa ya obi kwakoto waduro ha wo de wa kakati die no wa ya obi kwakoto waduro obi antu waduro e yo bone na di musuo bi abra wo pamuka simple yes abe mo asa opeso esa no di wunya poposu nku ne waku china ene kabere na yoya confess your sin I'm free wosu mpamunka na amre je we free way and obi anya oboa eyewa Proverbs Bible 1 verse 29 Proverbs 129 esa se wo chiri nim de ɛnum sɛ wokyiri nim die nti wampɛ wurade suro wompɛ onyankopɔn suro wampɛ ne fotuo wompɛ nyankopɔn fotuo opo ne kasa kyerɛ nti wopuo onyankopɔn kasa kyerɛ wobɛdi wakwan so aba me nam kyerɛ Bible no ɔsɛ wobɛdi wakwan so aba na wagyina yɛ woto na wagyina yɛ na woto yɛ ne osum ase no ne nyina bɛmew wagyina na wokoto ne sum ase no ɛbɛdane sasa kyɛsiw yes na ntete kwa kyiri sane bekuom na ntete kwa makyiri sane beku bra wi ni mwaw wi ade a wotwe baako mienu abɔwa ɛyɛ ha twe baako mienu ɛyɛ ha ɛna me nyi videos no but me kasa cho straight yes tie wasem tie asem di yes na hwɛ de wonam mu no wakaka otrim
kaka trim se baby wo gyina ntia bebo wo de wo ni padua ye onyankopɔ ka asɛm ye wonim sɛ bɔne biada no akoa yes ɛde asɛm bra wana wo hu bɔne biada no akoa when read the book of Romans 8 yango Romans chapter 6 verse 15 verse 15 ɛne na den yɛnyɛ bɔne verse 16 no eti monim sɛ ɔsiti wo die me na nti wonim pefe sɛ ya wodon homa ne sɛ akoa wotie no wo wia no me Romans 8:5 ɔsi wonim sɛ bɔne a wodon homa sɛ akoa wotie no sɛ akoa na wotie no sɛ bɔne ɛkɔ wo mu dio na ma wano ti haye sɛ yɛ bɔne ɛkɔ wo mu apetesi wi cigarette chacha loto ɛma asɛm ye afeku bɔbɔne aza ashawo trumu saa nneɛma wo de wo hu wura mu a na sɛ unya akɔka mu a tie ba ma ɛyɛ bɔne ɛkɔ wo mu dio ɛyɛ bɔne ɛkɔ wo mu dio asomre kɔtire mu dio ɛyɛ asomre nso na sɛ mɛkɔ kɔsom yawe matwe mu afiri bɔne ho ɛyɛ asomre dio ɔno a wotie no no sɛ wotie asomre die no a ne nkoa ne mu na kyɛ sɛ wo yɛ akoa ma asomre enti watwe ho afiri saa bɔne no ho ɛgyae bɔne ɛgyae wi ɛgyae hantan ɛgyae ahyawo ɛgyae nyinsa iguo ɛgyae ntrodwa wagya azaayɛ wagya akorɔ no bɔ wayɛ asomre ɛde ama training no nti na ebe control ɛna mɛhye wi wobɛhye wi bɔbɔ korɔ no bɛyɛ azaa bɛnyi sɛ gu bɛfa nkorɔfoɔ yere no saa nneɛma no a woyɛ no ɛno nso ɛnam sɛ wotie no nti ɛno nso abɛyɛ wakoa papa me hyɛ wo ma ntitie Bible no 1 Corinthians 6 verse 16 ana monim sɛ ana wotie bi wonim pefe sɛ do ɔde ne ho bɔ odwamafo no wonim sɛ Bible sɛ ɔbaa bɛrima nyɛ wo ho adeɛ na monka mo mbom na monane awarefoɔ eti di ɔno nyɛ wo ho adeɛ na mote hɔ na ma wotere ma wofɔ na ɔnyɛ wo ho adeɛ no wonne tia monte sa awarefoɔ tie Bible wonim sɛ de ɔde ne bɔ odwamafo no ɔde ne ho bɔ odwamafo no ɔnna yɛ nipadua baako nso yɛ nipadua baako te sɛ awarefoɔ pɛpɛpɛ nkɔfo bi te sɛ awarefoɔ ba nyankopɔn nim na ɔmo yɛ nnwamanfoɔ yes ano ɔden ɔmo te sɛ awarefoɔ pɛpɛpɛ ɛyɛ di awarefoɔ yɛ nyinaa bi awa yi bibia ba te ɛnyɛ ɔbaa no adeɛ bɛrima no so nyɛ ɔbaa no ɔnyɛ ready kra so ɔbɛyɛ ɛna waa na ɔmo wo wɔnna yɛ nipadua baako woni na yɛ nipadua baako efi sɛ wɔka sɛ ɔmo mmienu bɛyɛ kona baako Bible sɛ nka ɔbaa deɛ nka wode wo bɛma bɛrima no ahyia na nka yɛayɛ mo mayɛ mo ho adeɛ ɛti ɛnna ma mo kwan ɛti saa kwan wo wamfa so a momu no deɛ na mabɛyɛ no mo so mabɛyɛ wo nam korɔ nanso wodeɛ ne yɛ adwaman kwan so tie Bible deɛ ɔde ne ho bɔ wurade no na deɛ ɔsɛ de ne ho bɔ wurade no ɔnna yɛ honhom baako ɔse deɛ ɔde ho bɔ wurade no ayɛ honhom dɛn baako ɛna wo nso mo nso wode wo ho abɔ ɔbaa bi wode ho abɔ bɛrima bi ɛna monya awarefoɔ na mayɛ nyamanfoɔ nti mo nso mabɛyɛ honam korɔ asɛm de akyire enti mo nso asɛm di akyire monya ne adwamamɔ enti sɛ wompɔ ho asɛm a ɛnyɛ nka yiyi wo mpaboa na keka mpaboa no wontwa ne adwamamɔ na balance anadwi yɛ ansa na ade akye bɔne bi a onipa yɛ wo ebi sɛ bɔne a onipa dasani bi ayɛ no ɛne nipadua mu ɛni nipadua no mu deɛ ɔbɔ dwaman na deɛ deɛ ɔbɔ dwaman deɛ ɔyɛ nipadua bɔne woyɛ onipadua bɔne anaa monim sɛ anaa wonim sɛ mo nipadua no wo nipadua no ɛyɛ honhom kronkron ɛyɛ wo kronkron atie mu wonya furo Nyankopɔn asɔre wo dan nipadua hɛ na nkɔfa asɛm a mmerɛ no ɛyɛ asɔre dan ɔnde mo ho wonne wo ho saa yɛtɔ mabɔden ɔtɔ yɛ aboɔdene wosɔ Nyankopɔn ɛti sɛ Onyankopɔn nimonyam ɛwɔ mo nipadua ɛwɔ wo nipadua no mu ɛngu nipadua no anim ase ɛnyɛ sɛ de asɛm bɛbrɛ wo wopɔ ho adu mpɛmpɛnsoɔ bi a w'anim bɛtwontwom wonim a meka kyerɛ wo w'anim bɛtwontwom sɛ pils na wonom ɛna wobere ba later bɛma wo cancer wobɛsu ansɛ woawu hwɛ wode hemtɛ wo no akɔ hwɛ no wanu tv no wobɛsu nkurɔfoɔ kɔhwɛ kɔkɔ nebu kɔhwɛ nkurɔfoɔ deda mpa so nsu wopu sɛ ɔmfiri aseɛ dabɛn ɔmfiri aseɛ dabɛn nkurɔfoɔ deda rich hospital nkurɔfoɔ deda Kɔmfoanachi hospital ɛsu but ɔtwe ɔmu tan ɔmbɛwu bebree bɛwu ɔmfiri aseɛ wɔ baabi mesi naano biribi sii o naano biribi sii sister nane wadom mmerɛ hwɛ na wo nipadua nkɔfa asɛm anyɛ dɛn ammerɛ wo Job chapter 3:19 Job chapter 33 verse 19 ɔde yɛ abɛtwe w'aso bi yes wobɔ brabɔne ne du mpɛmpɛnsoɔ bi a hwɛ yadeɛ bi bɛbɔ wo apɔfiri ma wonte aseɛ dɛ ɔde yɛ abɛtwe w'aso kɛna wohia mpaebɔ ɔso nyankopɔn so ɔtetɛw so ɔde yaw bɛtwe w'aso ɛbɛtwe w'aso ɛwɔ mpa so ɛwɔ yadeɛ mpa so wonam pam daa piridie eti nipa da mpa so nyinaa na hwɛ ɔbɛkɔ nanso ɔma ebi kɔ na ɔmaba nyankopɔn mɔmutie ɔmadi kyɛ sɛ ɔmadidi afɔ wopane bɛma aduane aforo kɔhwɛ nkurɔfoɔ da hɔ kɔhwɛ sikafoɔ wɔkra bɛpo ɔkɔne ɔnyɛ sika no ɔso ɔmoa nyankopɔn adwuma na nkwaseade na ɔyɛ wawie mesi aduasɛm bɛbrɛ wo wɔsi sika no wɔ hɔ
na wo de wa ti sasem we sika wo no atem sika mu oduro ye de odi atoduro ne ye de odi ya wo na obi doctor na yi we panie no do sika na etwe aduro odi sika na odi etwe aduro no twe wi anu e ba akwakoso yes o just odi sika ne ba wo Oma wundi bi na odi ba wo se ko de wo na ka ba so na ba fie fie a kaye ba sika no twe ye wa twe awie di atwe aduro no di sika na san wo o te sika na je wo nkwa very good ya dia wo awie still pain da so te ade chia o sa betwe o du sika na sa betwe wa sika no wa sika o sa betwe oma wundi o de ba wo o sa dia wo ni edu sika to ensuo esi wo so ni edu sika to moja esi wo so na won se nyankwa onyiri we hu ubedum tv ubedum nako ye be hia na ne mi truth say hwo ni padua so yi na anhwe ye di asem ebrew e ma asem na doso wuti na ye wa fa bi ye twa so unafufo bi fa bi o ko wuti ye wuti ase wo ye da mi What in your family? Wow. I pity you still that's yo. Comparing two cry. I want to say comparing with cry. Who peg baby na ko she baby. Jamenti. Tu kwan ko preach. Tu kwan ko preach. Tu kwan ko use sim. Oni na nyako porta so no yo. Obeku one day. Yes. Ati obemwa to pay woni paduam. What to pay woni paduam. Yes. Obadi am fane sancha. Amen. Omnya dwiri nim. Amen. No ma nyansa eya bo no emra. Amen. No ani mra ho so. Nyako ma warning. Romans 8:5 no. Okay, the book of Romans chapter 8:5. Was ye boni susu owu aba. Ya boni su esunu. Esu owu aba. Boni su no. Boni su say ye wi. Say ye gaman. Ni sunu. Say ye krono. Ni sunu. Hey. Say ya shawo. Ni sunu. Say ya hopo. Ni sunu. Say ye make us. Ni sunu. Say ya za. Ni sunu. Say ya ntro. Ni sunu. Nentintwitwa. Ni sunu. Awudi sam. Ni sunu. Ni say guo. Ni sunu. Boni biara wo ye bia ni sunu. Esu owu aba. Ye nim boni ko. Eti boni bia pansa shawo. Bible say dia ntiri dia ye boni. Yes, John. Okay. Abba. That's John. Chapter 1 verse 17. Verse 17. 17. Go. The entry nyina ye boni. Osi ade bia ntiri bia ye den. Ye boni. Ade bia ntiri bia ye boni. Na wonim say we can first John chapter 3 verse 4 so tie Bible. First John chapter 3 say the ntiri bia ye boni so dia hwe dia wa. So obi a ye boni no. Hwe Bible no mo. Yes. Hwe o the ntiri bia ye boni. Ena tia ye boni ni susu ni. Koi. Obi a oye boni no. Obi a nso oye boni no. Oye de tomra. To afai. Na boni ne mrato. Boni ne mrato. Enti Nyankopɔ be pra wi. Yeah. Atumra. Tutumra dia. Ne yesi ye do famra kwa so. Yes. Ena meka Joseph head na oni padua na nkofa sama nya de amra. Ne yesi wakotomra, ni padua na kotomra no a e de asem be brown di akire. Asem di akire. Asem di akire ni say boni ne mrato. Edu atomra dia. Enya boni no ehu den asotwe ebeba wo so. Yes. Asem ni nyina ni asawo na abo. Ehu asotwe beba. Ni say go na wuyi. Ehu asotwe beba. Sabro bia ready. Omo ku akwala ho. Oni be ma bi. Sister oso wanyi a wo de wo. Yes. Oso wanyi a wo de wo. Wo de be ma ka woni bidie tum. Ali he menu dum TV no. Say nya wo a. Enya wo a. Obi so show bi so onyi. Obi so show bi dendi ni say wonyi. Sister nkonkoyi. Dabi. Nkonkoyi wo koyi a. Tie. Boni ne mrato. Yeah. Boni ne mrato dia ene de asem beba. Yes. Ene na mra ne bedi ni ubedi. Ena me se hwe na asem de akire. Sa asem no empie na eti wadwen yo so be fa ho adi. Se wa yi egu bola still. Ne na mgrofo yi ase. Obi a wa yi egu sa hwefu. Ewu akukuduro pa. Just o kire enche obeye so no. Dabi. Anka wa yi egu na ononko gu odam paso no. Wotie yi na se mgrofo ko body na ati odi. Yes. Just o ben kura. Ati odi. O munko. But wanga so ye partial dead body. Munko why? Bro. Unko. Enti wonko brebo pa na we wi aya deda no wonko ko hwe bi. Na se ma be ye na. Ya hwe ni ye o. Oh, akos. Ade ma me ye na se. Wonko ana wodwene. Wo yonko brebo a we wu aya deda ne kama se ye. Wo mesin ko hwe.
Osi ama me me hu. Kwahwe bi o. Na onyon kuda no do. Ansa wu ami mehwe wo. Oh, na dia we ya dia bi je nya. Wu ami mehwe wo. Nya no da we. No na da. Besian kona kwahwe dia be. Ami ba behwe wo. Besian kwahwe. Nya na mi hu so da we. Besian kona kwahwe ne jai nchire hu. Na so ba kwa gira nwi ni musa so dia dia. Nwi me. Wu ami mehwe wo mi ka kire wo. Usu ami mehwe wo. Sesen, uri ebe hwe de obi kan wo. Okay, eni o kwa e nyina ebe hiehi. Eni e. De wo na wa kukudu akohwe me de mi ngore. Ya samo. Ngore. Ha, Adendra. O kai de wa ye no. Yes. Okum obi. Ah, Ukohwe obi. Okum obi kohwe obi. Oba de mane sen. amen. We yin se gboje yase se su yase su. Kwasi yasu kofo bi ye yase contract. Eno mu su yase. Su buebu wunim su anka usu akwala na oya den. Uyi ni gu ya. Ono su ye nipa no wawuo. Okra eno wato na twere. Wunim ameka kira wo. Tinyin se go Nyankopon ma mo woni ye ka mu ntie. Nka Bible no a Christopher bugu aso da mu nyin se guo no. Mo na Nyankopon so oni mu obi ka the book of Isaiah 66. Oni mu obi ka papa because the told bi a aso da Nyankopon so he dem oni. Kwasi ada me me da fie da rejo da ni uko da ya wada. Ohede modi a weekdays no nkwala o makuo mu so nipa ye dem wo ma no amu false testimony. That's krumu na nkrofo di ni ho. Na wonyi so me no maje so ma no. Emeno munyi so ma mi o emeno. Tie Bible. Isaiah 66 verse 6. Mutio. Gana vo mundie. Eni bi fi kronum. Eni bi fi kronum. Eni bi fi asori fie. Awurade a otua na tamfo ne Onyankopon wotua na tamfo ne yeso ka ne yeso ka. Ne voice eba. Wonya ncham ya no. Say otu na hwa so dem a 9 months na ke chim wo. Na so hwa so dem na ye di adanse wo mu no a. E man na two places and worship. Wonya ncham ya no. E man na good dem wo so akasa ye. Wonya ncham ya no. Dudu awom nyina no omunya ncham ya 9 months nso ye no. Na wawo. Bebra wo. Awoya wonka no. Awoya 9 months nkasa mai we ye two places and worship yi. So wo ba na wawo ebi makum ma bi. Ebi makum ma bi. Ha na ati we pe. Why na ati we bi pe enso kosu wa so dem 3 months 2 months. One afa bodyguards atom woman no. Obanyi ba me be hia no edi kan no madro. Obi o hye de otua dro. Otua dro. Wa we asadi Onyankopon che wan no be wan say. Obi a woni ba me akoda no akoyi do na wote na de o shante raba no. Na we ade we. Na wonim se adwaman wo pills. Na wodi be hye. Insert. Wodi sade we be hye wa yase. Ade plan na wanyan. Adime ni wanyan. Ese wa wodi ma ya menza no. Wa wo se wo so aka. Enu ti bi no. Try wo style na wo ye no. Ya wo ya na ya tara wo no. Obi be bia na dwi. Ana to e bi pen. Wow. Odi we ya we na apre de jack. Say we dey coin. O se be dey shema sum. Me dey shema hunu. O se odi kwa show hunu. Ana dey show wadum. Ana dey show asum. Na o jira o se kire me. Show me. Where are you taking it to? Kire me baby, how dey we? E crowd. O dey shine. E jade wa wu ye. A Jamal plan. Baby bi so akoto rubber. Ana waden nani ma kire wo. Yes. Ana ono so dey say. Ara we yeah, mami gasa mi show. Yeah, Bemma was say be burial sa. Oya handan said den. Oya weekly said den. Now Brazil baby appear or drugstore. Any. Bren wants papa. Me na me catch Bemma was say or your shiwi jala design. Are you wait. What is it dem kra na Brazil? E be appear or drugstore bro koto condom. Papa chirim. Bro koto condom. E ho na Brazil. Me na me catch. Eni u de wadu drugstore no. No kona nkrofo. Na say omudi adu na onya bisa na say basa me also show mo ai. Oh sir. Oh there. O se me to ma on hwe wo. Oh there hwe no. Madam dey hwe no wa hwe na onko wa madam. Hwe no onko. Edu. Obi na ba no. O there hwe no nso ansa. Na Brazil pa condom for. Any. So wo there hwe upa obi adra drugstore. Ope APC and APC. Yes. Mares am pe Mares. Chloroquine ope chloroquine. Aduro bi adin utimi bo kire mo bi aru so ope bi. Ba condom. Condom.
condom so be a German condom. Debbie. It is that. Condom. The all quarter dinner villains of you. I would dinner. No, I was right over. No, okay, Nipa good, you know. Did you grab a casam tree? The condom for so one last year. Oh, when you do a pet. No, 7. Oh, then mom, we had no way. Okay. No, you know. Oh, sorry, on some way. Asem. Wait, me say who is time. Oh, to the yankasa. Obienio, me per rubber way. Rubber bay Socks. Kwasi Asemunti. Nkwasi Asemunti. Agyemen about him. Say, we know yire. No. We yire ntina akọ okoto condom. Wentra. Me can say nyacha. We be manage condom one. Wabo hu dia o. E dia asem mebere. Eni asem nam. We ni ma me ka kire o. Wa we use condom. Me we nyin se to agu. Enye wadwene say dwe nsuo na wo pompe aba na ya wo papa dia o. Enye koko nsuo na wo hwi agu no. Me ka kire nyo funtum. Nsuo na wo twa agu no. Me ka kire plain mo ani mna wo so na ye boni. yes Enti wo pon krasa wo dampo. That's when I would that now so that's when you be at now Sanya. I'm sure when you read the book of Deuteronomy 15 yanko. Mama wouldn't Casania. Leviticus chapter 15. Leviticus 15. Verse number 1. Verse 1. A man who's siffing. A member who's seen if a fin. What's a window book at It was what down pona was when you go post on my one, no be to train bear my master better. Be quada, obi quadjo, jarika, or regaya. 1 hour no be. Cause what you chili bema, why if you but on watch the bansa bukia. Ufia posasa. Bisosi. I say carrot and yachiso. When a bang, baby action, crew beto bemem. Who benya cancer? Oh. What? Benya prostate cancer. Baby action, it will flash here, who the Korean. Yes, You can only pedia and pass a man. There would only pedia master better. Abanti to an more pass sorry papa ye teaches. As one with him near to a young one's animal. Ain't him is a sound because he had no jungle and years moja and ye masturbation. I just sent you ground. Don't think Uncle Passam was it. What in a man pabot him, no yaton tono. Put your son a word of God in Yedmo Wumua. Obey Jimmy or church in the Jimmy. Amen. Amen. What? Young boys are behind with the asset. Monkasa change that for some young Cassanchi, yes, no man saying, I want to. Oh, but maybe Biara. Ne who see the good. Uma who's singing a day. Uma who say, what you made you are if you are not when you're ready. So when you bem a ship as a co baby. Yes. You don't, I'm telling you. Now who's singing? One who's seen a woman is singing good cacano. Ne won't you make us a mutual woman? Won't you? And then a different true for conforming with number 30 so near quotation. Yeah, members for being Nazan quotation in Nadamo, Nansen of Yavetra, and I'll tell Melconyasa, and I will tell I say, quotation Namuko to Mutumbo. Now, am I Musumu? I am presenters. I am more quotation that you what? Asem you on Muye. No, be the Okota, a Konya or Batiswa, and you remember church member Biam for Totro. When a Totro and a man member any mercy to a book of Fakuya Nantu about the Diminating of the Pasha, ever can yet. Bible one is so about your brother and Kono. Who tell me neck? Now, quotation will not be among 40 of Bosom summoning in a country. Nipa, who can the book of Exodus, chapter 1, verse 16. No quotation on the quotation on. Memo being fast than now. Say, yet transfer Gia walk, except the member. In the trust of Conyas, Yawa, a Pushman church when you have many problems. Church of Fuway, no, huh? About your Vanessa count, what me doing? Now, your young master, quotation than I done again. You remember one day, well, never checking ye. Ate, one day, me teaching me but toward a different conform, Yamiasam, and support for someone. Now, when him will be capable. Yes. What did Daniel be said? And then first a power, and I disappoint Jadia, and so yet. No, Sapo. Kobisa Bill says a pobe no di dale. Ante. Kobisa says a pobe no di dale. Never be sure a shasa di dale. When you pobe show be a or shasa with the dale. Now we are free. We are free. You be doing. And first sapa di dale. Yet the yabribi.
Any near the Daria, and you flew on it. Edi asam kura ni oba de nyama bo no bi je say wo ba bu mi to obi agye di akofa we quotation na ye quote no mi quote sa me konya bi ani wo ba bu me konya bi ani wo ba bu obi anhwe no obi anane no obi antama konya bi amekyerɛ no obi atwa de apostle na no ka mi ni hweka ho aya akwankyerɛ bi obi be so fa so e de twe wadwen gbedi na chi say all the power bi ye dan e bo ho ban oboa ni to mi bia ni Oba de mfa sen kan amen kope yedie unkwa na watu atwene no oba de mfa sen kan ana obi teach you say hwe no obi amma odua no saa nipa kro so be say ton so ama no ayakoa yes take quotation Exodus 1 verse 16 was say mo koji Hebrew fo ma awo wo wia no check wo wia be kan English no okay nya nya de bi wo wia be kan English no why na wia we TV kwasi wia mame ni minyi sa we ni chose eye makonya na wo a wotie me sa bre e makonya na ekonya ni yetra so twumoko no sa konya me kase ni a kire wo betima tra so agya wo dabi do begya wo no tra so anasa de okwo wo ha ye ntwo makonya bia ho dabi ye ntwo makonya bia ho tie wo de bible ne kasa okay bible ne kasa ko 1 verse 16 Exodus Samu koji Hebrew for ma mu kwaji Hebrew for ma na wo na mu hu adwa no so se me pa cho si de ba de adwa ye ke dwa eye dwa ben ene so bisa kwes no bia tanu peja no bia no ma konya hifa no ya ye ben je chef no we di nipa ko heaven we ma nipa nkwa wo se hu na dwa eye dwa ben so eye dwa ben so ma me mfa nko Hebrew na me kwatwe old we ni mfa nchew se edwa ben etivi no yi ma me kwasi ohun edwa no so eye dwa ben eye edwa ben na kotam se makonya o makonya oba ben oba awoka no a oda ho fidonu a on trust what trust san konya keto no so a nyansa ben ne wom e be na kwara na ba ade grano no a obi agye nko konya we your baba dey that so ha be dey that so yes konya yes me konya no asem baba de ka yes konya no a edwa no ka wasem no ay bench awu ye na wugie bench awu ye oba de koda so would be da uti beto so bi body nya na be da ho no peja na asi ho eden cheche fono no na Ghana for na we ni pe di we chi ye we ye cheche edi ni pe konkom dabi na ne wa wo ye pe ma wa trasa konwa we bi so pen di aniwa hey ensi we ye jawa samka obade hu ye mabo o man ti ase mra omi adwene ni amen jaben jaben ye wa dia babu so babu ni nsa ye nko no wa ti ase na so ti so obi akotra mu na se be mpadu ase sa kan na wakotra mu no na minim no boni a obi nim ye wani boni obi minim fo what the point na say ha ene ko bi akoto wacha ukotwo be so bi sa twoba wura na aduane o ayo na bi sa se madam wabu nsa wiki ya na Asem for ben no. Was you a ban wo bu ni sa na na. When you read the book of Ezekiel, you go to Bible na mo nya wukeji. You quotation ka Bible ne na mo dan di biti nya ko ma. 18. Tie Bible. Verse number 5. Kan Bible nya ko. What is so obi peso oye otini ni. Was you obi peso oye tini ni. Oye tamude na. Oye atemu ti ayo. Quotation obi quote no. E be sa bo wachi uye tie. Obi peso oye otini ni. Obi peso oye tini ni. Oye atamude na tantana de. Oni afode dia e poso enu kwaso okodi afode okodi dan afode dia ne obeposo usu sanso ube usu sankrofo no so akum nya de bom fode ma nkrofo ne remponche yes omo nani so enhwe Israel fie awoni ensoma bosom nya bosunsun achi onko ne nyanko yire ofin onko ne nyanko yire ho so nipa no sa nipa no onko oba wa ya bra ho nipa cho osimen ni oba no wa ya bra na nkoda yes ate na kafu prayer seat number 14 when the trans was Dubai when the trans seat number 14 so Dubai Ghana I was so air kono was so go free go fast seat number 14 ko trans who will play who will train who will train
Who friends VIP. Who trotro. Who Uber. That's all we have any. And one TV no. And the other. Why you know in the ten when you go Pama one you want to open inside and then not. Yes. And you go to the so could be some woman or to say madam. Pacho, excuse me, let me ask you one question. Do you Pacho Mr. Me person me to watch me. My Pacho beto saying don't go me so. Mr. Wabuzana. Ya wa Jimmy o. Oh, asuma ka che. Papa na won. Na so nti apo. Wa pa. Me aboa. Na. O say me bumi sa. Wa Jimmy pa. Na ado bi jama ya suma o. Jama ya suma o. Eti be ka kronkron ya asuma kire wa. Wa dey ahaya so dem. O kra den. Ahaya so dem. Me ka kronkron ya asuma kire wo. Kronkron ye sese. Kronkron ye. Twa wo ye bia wo di gina ha wo be bi sa. Ya bemba bia o. Hawe ne na futuro. Mabumi kom. Ni kom no abu. Jimmy. O si na atu. Amen. Amen. Oba de man diasia. Amen. We how ntokwa na be kretia man krofo makeke. Nyansa nim. Na brada mi nyare wo. Brada mi nyew sei. Tena oni pedi anyaje wa man kofa sama mre wo. Leta me di sanya me na chi leta be sene na kofa sama mre wo. Wo de mahu na wiye no. Sam de achiro. Ensam. Wo de fo ni pedi akọ. De achiro. Aya na mun ye na mun jejeje. Na ji we sei. Na mbombo naked. Na na ji ye be bo naked anajo. Akwanchira fo. Jeremiah 10:8. When you are morning kwasiafo. Wose san kwafo na yesa ne me nya ye moa ne hefo. Kwasiafo. Wose won de di san ne me nya ye moa ne kwasiafo. Ahoni nchirachire. Enye nyame nchirachire. Enye yawe nchirachire. Eya ahoni nchirachire. Hwe na oni padua nkɔfa asɛm amara wo. Yes. Ma wo na mo papentam na nyantam nti mo bibia na mo digidi. Ti bibia gidi. Kamese na me kwanya aboa me na me di yie. Wo yie die. E de how be bra wo. Yes. Yon boy saka wante bi nia wo to. Oba de man di ase amara. Amen. Wo mi adwiri no. Amen. Osaka for it. Eti say jano e won enye me kwanya we. Ati ase. Enye se kwanya we mo bi nkoyi sa kwanya bi amekere we. Oba de man di ase amara. Amen. Me wi amehwe bi ama me hwe babu mu de no a me hwe ni Calvin we dia ade akere se na tetebre no do mo ye no the book of friends friends Exodus no. Yes. Ate enye kwanya na ye kere so no Enye kitchen stool o. Enye no. Not this stool ninti no. Enye kitchen stool. Ate tuti se dwana kakana no akofa quotation na de beka je se obi kwatra sa kwanya we su kare se den wa gufi na di go bi na me nyare fa ku be gari ayo ba bi o be gari free first Wow. enu aye chin we nyina di wura nkrofo mu se we gari na wo en kola bremu ma na se me na be so waka chi en kola gari o ma free su first o gari ne na ho ana de enum na di yi enya de be di yi Nipa na be bank manager si. Nipa na be MPC. Amwa. Onu amon projari o frase projari fi hi. Yene na ase. We kwanya we oji oba wo so enye ye. Dabi. Oji oba. Wa se mu bo for crutches bia. Enye ye. Ba de man ti ase am. Amen. Omi akoma nu. Amen. Enye we. Tu de oba de ya domo a. Ti asem no. Na hwe de wodu ni padua ye no. Yes. Ne bisa an question say. E de wo kwan. Ehin na de wo ko. Wan hwe ni e de o how be bra wo. Yes. O po ho. Ewie no anya no anya cancer. Yes. E be benya cat bi. Beto bebe fe doctor so opam enye den. Enye yi. Satam no so no. Woti we wo mu ya wo po ho yi. We di die so nye. Menka se bia wo kudi aduane we aduane fo. Dabi. Cause nuane bi oye time ababa che emfe ni die nya na wo di die. Kudi aduane bi abi. Eti be wie chere ye young girl at the age of 22 23 was at pon. Enti be du bre bi fo benya diabetes. Fe be wie chere ni e kroketu bi tu se kim. What is no woman I hata yi. Obawo. Obawo. Sugar baba di nim. Te fe krotu wa. Umianko aka nefe abeye honam asem nefe wo betete nsam bi na bi na wo fa bi na obi aye sei no edi saade na abrewo enso enya noa eye wo mfum so na akofo ho na ba etimi tufu ne
Wadwe mra ho so, wani mra ho so. Me ko commercial break aba. Baba. Idi adela manu. Abofrawi die wo yeninti mede na ekwa akoma apostle okun AGYEMANG no ayende omo nasu no mfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa so abofo agyebrai meaning I'm just one measure product your friend no chile penny for kaya one was sentient camp for the hoda minya deni ewo men can say ke o joining ligba na me ka fujile owe juma part the ponkono so yes striker ka wole monkono engine oil kwanya glomele so yeah benza Bunia eye car be na we use Range Rover, Chevrolet, Ferrari, G-Wagon, Benz, BMW, Toyota Vitz 207 ana amposa Picanto o car ne how etwinimu eye kochen a wonte ase Bunia o problem na ye wo car engine ene ma menche we kwan a wo befa so abo wo car engine no ho ba wonim se wo betumi asiesie na wabo wo car engine ho ban wabra wo mbre ho kra ensemre mekanfo G-Lay graphene engine oiler Nanotech Ventures Ghana akofa badwa so foforo kra G-Lay epepa wo car engine esiesie na ebo ho ban na esanso ema ne bo adwuma ye G-Lay oil eboa mase wantwi bi ewo car engine mu a esiesie na ema muda ho boko na esanso bo adwuma ahoden so mfie bebre G-Lay eso ne wo car engine so ema wo car no impulse a esen frama so wo sa style eye car engine bia ewo chrome se eye diesel car petrol car G-Lay bebo adwuma pepepe wabra wonya problem bia miniaba ma G-Lay oil na wo hia ne kokoa mu se wo de beba wo car engine ho ban na esiesie ne feso ma menche wo ekwana wo befa so ayusu G-Lay oil no eye 4 to 10 liter oil capacity bia no fa G-Lay oil sachet baako a eye 30 ml egu engine oil tank no mu na Asana wodi G-Lay oil ebegu wo car engine mu no make sure say wa warm me wo car engine ansa hwe na ma menka awon ba ko bi so ncheo enye car engine senko engine bia efa oil bia wo betumi ayusu G-Lay ama no eye generator engine power plant okada fo we put ya abama mu abobo ya afue keke anase pragia me chese engine bia efa oil bia G-Lay eye ho adwuma pepepe ho so nye na kra hwe se wo pe G-Lay oil ni bia ho eye mechanical shop any fuel stations a etwa Ghana ha nyina ehia no wo pe bia to a wo benya bi wo ho na se wo hwehwe ye chi akwan so a wo betumi afre ye wa homatrofo yi so na se wo pay office nso a bra upon global stop any Legon University Gates na bi nhwe animu na your social media handles so de se wo Twitter, Facebook, Instagram and ase TikTok mpokra ye wo ho wo betumi ahwehwe ye wo at G-Lay Nanotech GH G-Lay eye product bi a Ghana Standard Board agiatum na won asan ase G-Lay car engine supplement what G-Lay engine oil supplement share the song and the dear was the son of a dear on some much a coat the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon some much a coat to share no be emphasis and I know 9 Anu kwasemo Soya do sudie Yesu Aji
nyama ya tinya mia sipa Mwamu ise nyamia kwainwa Ewompa se Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Aji Yo krom su koma yehuba Patada ya shishe krone chiwati Dosoni sebena pusama so chimishe Penswele Wajenga brini kofi kawenina she Inaje wajisi kansa na wampaya Tobi kwana kosage Wawewe Wati Ebrena wiedwa minia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wapwa Enya sorry bia na ya sorry ojidini Na yese Osofu achie kreni munusu Afre na safu menina Lodi atu wenim se Wa uyare no bra Ye kre ye ni munusu na yare bako Chebia mani bari sinsan Bra bedia kwa chene Juma beko hiye Nyami me muna mani Afedia kwa nche muna dosu Enye na dasi mini Atrose muni Kontom ponkwa Nyami manye diempo Asori bia ya asori anka Ampo konfora so dem kwa jimi sume mfri osofu obi ho Eko wieche nye ngwasya On the topic is one. What? Can only pay and fast. Correct. Matiwinka, let the baby a chin walk of Yamabia Best. Dying. That's true. Can the book of Jeremiah chapter 23, verses 13? Bible can't some watch the woo. When you be won't call comfortably, your Bible means some. I did justify on what's as a moon. No, and which happened to know. No, dear, you will yet no only to be acquired. Aquanya covenant. Timabo. Jimmy 313. What's the said? What's the Samaria D4? What's the Maria D4? Who Quasiasam? When you pass one with you, Quasiasam. What the ball is shank come. Oh, big the ban a shank to Bowen Tibano was soon, but to bet you a D from you was soon. What the ball shank come, my Massa, and young Bobby and this work away Bemo, and I just way young Pony Power. Tiabono, Jerusalem, if one young Ghana for Winter, who jury dear, who will be a Yagiman who drew one young person who played in the chair. Why didn't I want to say any action? 40 bin number 2 with the sham cometiano. Now was shedding on the F1 Saturday, shedding by F1 Saturday. Now, said your parents and everything at the bonim, na bonim, preaching Ben who preaches to a binch in the bonim. Nyebra mwa mami man nyina dani se Sodom pe nyina dani se Sodom what body mi se me kwaboa no mu fire se Gomora wa mani pa dani se Sodom Gomora brabo ti body mi se me kwaboa no ti ni pa no call for salvation or call for protection somebody ever san ka wo mi adwene no Bible se chie ni pa no ntwe no mfiri bonim when you read the book of Jeremiah chapter 2 verses number 20, now go podcast me acha wo boni wuti bonim na wo mfiri bonim a den kan chame se wo kodare Jeremiah chapter 2 Bible verse 22 what's yanka say so what the door ejare what the door what ya kraka with English there what the door ejare door ni sapo what the kodare na o masam na door so o pa masam na ni mpuahu puhugu
Wamumu yadi eye wadi no boni edi wo bekọ wo de wo twom tan eledi edi wachi wo twom tan wo boni ne de edi wachi nye support di kayara wo se wo boni yankan wo nani mu a asam to wo mfiri adwamam wo mfiri kronum wo mfiri hantanum wo de ko posi yanya de boni yes angasi ye na ne suba na ba mfa so be na wa so Mpaba na mo konfa so be antiri anyemo anoti wa bebe antiri amoamo obade fa jase ma wo mi adwiri nim tie bi ye wa be bia ni wo pa odofo wutie mi na hwe wo di sade we achi no bi be kase ekonya wo tra konya we so a wo tra ekonya hwe hey yesterday woni mra ho so Nama wuna nipa cha dodo. Mada de nipa cha dodo. Mi yititi adwane bi akira. Mi yititi adwane agi wei. Se na eti se bench ni. Nto oba nda so se achia na awogifo ne den agya ne nkyɛn. Se ne te wei so betima ta we so atwumoko a. Enya oba ko so anu do sere betoa. Wo do se na to kwan da ase. Eno so ye no na me mfa nkyerɛ. Na me nkyɛ go to Israel. Na kwa we. Eni. Wei bi no mo tra so de gi awo. Nto ba twere. No ababa na usire na da ha ne wa na owugifo na atrase ahwe de ba ne sa wase e na tokro nda ho no sei na ete enye di etre so ubeti atra we so twumoko we ma konwa concept anwe ho body awe hu yemobo amen o man ti ase amra amen ya nya betwe ebedi awu body man ti ase amra o man hu samegu so na ye nkyekere fon na beji we na sapo we di sapo kala we dware a e na besi wiye e no how bi ba o de motete ga na mbehunu mbehunu how beba mo omo ebekọ on so obade mfanti ase amra amen ade ase yes mama ne was Satan pa ati tu ko finchin ko ye niam ma kwankyera na fa so di behunahuna di ba e bible akwankyere ye bible we achi begwe achi akwankyere bi eni ho bi eso sin onyankopɔ asem we Davida na me ka kyerɛ wo bi eni aso sin we se wo be nyankopɔ ahyɛde so wa kyɛ wo niam a wo yi adi musuo brawo wo kan the book of 85 no yankansi na tie wa ma warning na kyɛ wo niam a wo yi adi mu obekɔ musuo wo se wo mfiri sa wo wona wonam honam fam no wona wonam fam no wodwene honam die wo dwene honam die wona wonam honhom die no wodwene honhom die na honam adwene yo wuo honam adwene yan kwanya sumdwe efisa die ya honam adwene eye ni tan etan wo nyankopɔn fare wo sho nyankopɔn mra no ase ti kwacha nyankopɔn mra ase no wo so won hyase na mu bra na me ma bibi na fasira bra na me ma bibi na fa dware na bra nye wo sei ti bo se nipa ti boni nim ni nipa dware di asam bra ne so wonye dan wo nim o ti boni nim o firi mu mun preach ma ni firi mu but o ma na kwanche so wonye mu ni boni so ene ti baabo no wo se honam adwene no fare wo sho nyankopɔn fare wo sho nyankopɔn ti so for no ti sa honam no oni de bia ye die preaching your prosperity preaching ena we ne besu ye ena we ne baba ho bai ena se ne be yawo akomfo so fon kwa tie baabo no wo se na entumi mpo o se entumi na wona wo honam na wo na honam no omuntumi so nyankopɔn ni de bia niam etie nyankopɔn kwa no nam so yo no ma di nyankopɔn di ababata ho de yes obenya quotation onya quotation kan wo de na yes ene yes we wie kwa wani read the book of Jeremiah 23 verses number 30 Bible say akomfo asofo no wie Bible verse 30 one yen your be quote to say ye quote to adwuma ye say we say o quote no o quote Bible no o quote defend it and nyema for person why den oye no eti ba bia a favor no be quote but ade no ode ma wo no amfiri nyame amfam faso bia mraw the b the Bible Jeremiah 23 verse 30 what's been saying eti hwe what's hwe me ne adifo na nya woni adi woni afra ho adifo na ni bi manya awurade asem ni onyankopɔ ya wasem ni oye nipa what's ye won krofobia omu ye hu krofobia omu ye wia me nsam me nam twa Bible no omu wie nyankopɔ nsam ewo mo nyonko no nkyɛn omu wie nyankopɔ asam e de support ma kwamfo sam ye Bible quotations bi krofo nye omunye ye na we mu ge sei e de ye sei omunye o ana me de mi hu se na me nka no kra
nkrofo bi nkwase de bi wo de hwe ade bi ho mo nkrofo bi omo say omo hye bible omo hye bible bible no omo so omo hye bible no na wi ahwe nkrofo de gina ho no what is a frustration abrabo na omo bo na omo hu omo ho ano asofo omo so omo hye bible wo de hwe omo wi a na de wa ahwe se nkrofo be ni se bible ne de ma abrofo me form ade enko one day I'll come and preach maybe chiro sa nananom na tetefo no ma ye no na ye nim yaso ye nyame dada wo free na ba tete tete ne chase free tete ne chase free hefa na de bae oba de man tiase ba wo mi adwene no wo so wo hye bible Jesus Christ is a stranger. You will definitely pack your load and go. We are telling you today to pack your load and go. All those evil work you are becoming, the committee in our community, committee in Nigeria, committee in Africa. We tell you, Jesus Christ, things and go. That you and all your followers, all your agents, that you people are fake. Those fake miracles that you people are doing state manage, it is fake. We know it's fake. So if you know you can heal any sickness, Jesus Christ, we are putting this question to you. If you can heal any sickness, if your reverend fathers can heal any sickness, if they can heal any person that is sick, if they can cure any sickness, let them come and meet us on the 1st of November in Irua Specialist. I challenge all the reverend fathers, I challenge all the apostles, they should come so that they can heal any kidney patient there, they can heal any person that have liver problem, any person that have kidney problem, any person who is sick, so that they will just pray and the person will get up and go home without paying anything again from the hospital. So I want you people to come and I'm challenging every of you. You say you can raise up the dead. Yes, come there. They will bring out a dead person for you all to pray and let the person walk. You say Jesus Christ can give us light. Yes, we will look for one dead transformer so that you stretch your hand on it and pray for the transformer so that the transformer will give us light. So put on the light. They tell you that Bible did not burn. If you put it like this, it will not burn. But when you tear it one after the other, it will burn. So the Bible is just like other novel. If you carry any other book and put it just like this, it will not burn. It burn because it come together. So as they come to Africa, come to Nigeria, kill our mother, use our children to feed newborn baby. You can see this little child here now. This little child. If it is in abroad, they will be paying this child. So they put us in zero condition. So we don't want that any longer. So we want our children straight there from school, and those our children will get jobs. So bad leadership that you have now, Bible, you want to never do. And of you say yes, I did not just work Yangopo. That's it. His body, they say we know, but his body. We everyone. His body, look at it, his body. How about the way we are mobile? I mean, oh, there's no more software. Almost soon, Yankopon. And then first, no muslo, only a bosuma software. And Uncle Fababa Bebata. And they do, we are seeing a young pempen, so I trade your passion come to us. If you want a quarter, Suma, they was Ebepie, when you read the book of Mausi, Ebepie. Yes. A film about, because about no, and yes, Saban the bomber. There's a beginning, no more young crophobia, Musomi software. Wabla no musom bosom, some yammy, pofro, no the Bible not to suit a fenoma baby, no more Bible in a throw. Would you fenoma year from because at idea shown the chain, a small no more than one. A chabla no cross with the damatadium. There's a number of years with the Cosmo grow for the cross new tomb. And as I say, a pager, a defender more bet was a failure about some bush. Bible so I shall come out was a really bass microphone in rebellion wordy. A faith
me be any man to actual if you do any teach you for who be a wujina. Ate, and the word that pie jantres room. Any no jamudin. Obadi amfanti asem. Amen. Omi adwene nim. Amen. Eti wo so a wotie me no, enne na wo se wo check wa brabo. Na we brabo na wo bone se ebesi wo yie. Abrabo na wo bone ewura watade hye. Enyo. What can the book of Timothy chapter 2 verse 9 verse 9. Ana man sentade ese. Oso man sentade ese. Efa ni ewu ade. Wo yo ba mo ani wu ade. Enya dwumutie. Fa dwumutie nante. Na wo mfanke ka mo ho. Na fa ba obra. Yes. Shatade ese. Ko hye short skirt mo awa anim. Bitimi hye tanses nan to people say banche dia hye botom. Ene. Ono ana tade hye no angasa kra. Wa sha san dress Scooby Doo. Gidi Nipa. Tanses wo hye di gira Nyankopon fie di 2 president worship. Wa modin wo so tire Nyankwala sere. Na wo sra pom pese football and amateur. Anso ntimi hye goals. No gira on na modin ado na nim police wo woti. No the 2 presidents worship. Oni leader obetimi atunufu aka che se wura de wo ye eye chiwade wo ya media sama bra da ache. Eye musubo. Nyankopon ma won ya wura mo ani mra wo so. Yes. Tie wo get the book of oh no, Proverbs chapter 8, kind Bible verse 31. Proverbs chapter 8 verse 31. Was many ji wo mi wiase asase. Onyankopon na kasa no. Kwai. Many ji wo mi wiase asase so. Na many kan woni pamam. Na afa mi ma muntie me. Muntie me. Inhyira no wona odi makwan so. Yes, fa ne wan to say. Enhyare de yan. Wona odi makwan so. Wona wodi dan. Makwan so. Enhyare wona wodi na kwan so. Na wodi Nyankopon akwan so wie fede na to aso. Woti atenatene. Na woti atenatene. Na muhunu nyansa. Na wahunu nyansa. Monti atia. Monti nyame asam ni so atua mfa nkwa so de otom. Inhyira no nipa wotie me. Enhyare no nipa wotie kreta yawe. Gwe ma prono na wodi na point ka wo kwa Nyankopon fie na wodi sutie na ewura dam ho no. De ohumi ni hu. De ohunu Nyankopon tie na asam no di na hyade so. Ohunu nkwa. Wonya wura de hwani so. Na benya obade ho ani so. De ofome na de ofum Nyankopon so wo di na hyade. Wodi wo kra bro. Wana wo time na wona wo time kreta yawe. Wo na do wuo. Okra kon edo wuo. Wa pu Nyankopon asam. Yes. Ate. Ano am so na am sa blofu the Bible by anyway. One day me si be teach you achro. Me pompa so body nyamadom. Yes. So masene na me ntimi mra abiri biara na me bank abetensam. Nyawe say onye Israel for tama 10 commandment mbae no. No munim Nyankopon mra ana no munim. Na fi adi aba tama Bible ye hye no no. Ya Israel for ye tuom free. E friends say 70 AD set garrison and Titus. Ebe bubu Jerusalem so dan ye pam Israel for free land neso no mo ba no be wura amana mamu ha no. Omo ba no no mu nkita Bible because abani en compare Bible way. Then command Bible way. Abani is close. But it ase hu ni say na tetefo no mo ni Nyankopon nam no. Na Nyankopon e de asem na e de ama wom. Ti ase no guom tirim. E na omo de nam na omo de ba. Ntu nim ameka kire bosum bi eni wo mo obi ahyade se mokro no. Ya na nam obi eni wo nim Nyankopon ka se e mokro na onim the bia. Unim dia what did I make an say? It make see you from the Bible. Me do free Genesis do aba. Ma be chose he fan the Genesis bo pitiri wiase. No bo pitiri wiase. Ni nyame mo ma hyade da no mo de ba. Dia be na ma say to me no. I ka kire say me nkokoto woni. Me fese me wiade. I say na Bible ma ni en kasa no. Ye nu see wi obi ade da. Ho na ka kire wo. Enye we na de ba yo. It has na 10 commandment in ba no. Na Abraham hu 10 commandment. E so Abraham so di Nyankopon hyade so a. No no so mfo bere. Opa me nkoto Bible nchira. We go to the book of Yahweh, not 10 commandments in by. When you read the book of Genesis chapter 39 verse 7, not 10 commandments in my. As we tell Joseph, or call Potiphar European, or Quatrifion, Potiphar Iration is one in the bedano. Yenti Joseph and Numas, not the 10 commandment or what about some yachino, was about some yachino. You are to the Nisi Joseph. Potiphar to the Nisi Joseph. Now, what can I say? What can you mean that? Plano woni me meda na so wampene na so Joseph ampene na ka kire ni wura yire ni se wona Joseph o ka kire ni wura Potiphar yire se madam Potiphar yi hwe maami se mi wura enya mesraw
enya minti migura fan betre fie nti on hwe de owo ne fie su bi a shemensa odi de o nyina shemensa odi o nya odi a shemensa biara nya kasensin me fie ha odi anya kasensin ni Joseph on kame bibiara migura ajewo nkuto enam se wo ye ne yiri ntra enam se wo ye ne yiri nti ade na menya emuyo kase na menya emuyo kase na menya boni mintia me nyankopon boni mintia me nyankopon na tankban mentaba Daddy. aso Joseph wo Misrim asase so no wo so wo boni ntani nyankopon Yes. so wo Ten Commandment Yes. and what nim say ye mfo obi yere wonim pefe adie na mo chachira no cheche be na mo chachira no cheche be na Joseph na kasa no and na Ten Commandment by ni enchom sense awade ese wo ti Bible na say Onyankopon ni om Israel oni ye na nam nante ye no edum pempen so bia na ode asam na ma om of ode asam na ma om na enye asam a ya chegu homa so eye ora oh the oral commandment. Yeah. It is the breading and the oral commandment. As you been written commandment. It is a word tiasia. Ube Jimisa. Yes. And you been on an anya the betra. Yes. And who chrono. Some wonimu. Tia Bapania be teachings of a fanuati babu nase. Yes. What tiasia you are okay. Say na dianity. Etia mo hye Bible na nam ho kra mesere wo hye Bible ani ewu asai e mo krono asai en sa wade asai edi wajam na ani asai still an ebano woni ma me catch still be wu akoyu ho ano what na ko panti akwala bi sa akwala we sanko American ke betua ne ka ko kachi wu leaders wonya bad leaders Yes. what bad leaders and wonya om no mu ago mu punish no wu hunu a what wu leaders and adin samfu atiawo Nanye we na beli we nye we na be ya usa ati obi ya kromfo ye do ya kromfo udini o ye udini wanya bad leader na o kasa say Gaddafi onya Africa Gaddafi onya Africa Gaddafi ye do di Libya ke Libya man o wi he de Libya ye ati what am I can say etinu memfa wo akere wa emfa nkop memfa mechechere Bible na Bible won sha bia mfa ma MSM economy obade mfa ne senka wo mi ahwe Bible wen say economy o bad leaders what akromfu amomom di mo so no e na ekwedi mu awuo ati free kwame nkoma bre so ba no leaders ayenye onwo a o man timi anso ye mu oyie ati ye kita 60 resources ye hunu de mfanya ye ho na toa no mu toji obiade wasane siram na nse be ye teaching kakra fa operation feed yourself ase ye we abankrata so na mehwe misaya atma mehwe Any bra mehwe say one India da ho one ba bibika one India da ho wo so misaya baby ewiase kɔ no ɔman ye we nye leader betimi abo resources ho ban efe de but say me quote from the Bible and I can say Solomon or you saw man resources no the boy man over and then you see the gold never top it. Oh yeah, that's some you pay ba it is a the better dia taxes na so monte so na yenya resources ni bia betimi dia mo man no workers ho ai den adwo na ba dia ne banche aduane abu sabre yesi yetimi hwe kwan befa so a ye betimi ye de esie e de aburasie ati na ye du adobre so a man na dobi ya kasa asam na to me ne ma no ba wie ye be dia me say the topic ne say hwe na oni padua nkofa asam amrawo wo hye wi wanya dia asam abrawo okay e dia asam abrawo tremo e dia asam abrawo apetishi asam di echire ni say go asam di echire uni ma me ka kire the Bible ma warning sa niam ni nyina twu furu nya ni nya me kotkoti ahia kire wo nyum eyade ade wo nyankopon abodi so wompede twumuta wanyere ompe dinano wadomre nano nkwaje da me di asem ne ba wiye ti akakra na fa ba firi Proverbs 11 verse 31 Proverbs 11 verse 31 into your body yes what's it share But your three ka. Psalm 90 verse 10, Psalm 90 verse 12, Psalm 34, Psalm 39 verse 4. Yanko. What's it share? When you go me can abranti ti hayi. Utia or trini. When you go pass obetia or tini nika. Asasi so. I was asasi we so. Yeah, yes, ye can asem. Oh, Barbara, Kron muni obetiaka.
nankantom obonifo obi a wodi boni odboni yeni na unipedia ma asem mra do obabrabo kronkron kra no so mfa na wanche no ofom no kitua bi obetua ka na kantom wa wodi unipedia wato na sawiram wodi unipedia ye de opa bia wo hyiwi onom nsa opema onom tremo baakofo juma bebrebe wodi abawa kakatrim ke meme di so atentwie yenka ho fe na so opekunu sa prayer papers nyira hojo akoso tre entabut na te we say why eba ba se be nyina omu nyina ho be nyina no omu asuno bia ni center boat ene muso akoso trade onyu so onso nyi washa dabi so the come machine shop ti bia wona na mwa Sam 90 best maten etitie me yemfinhia na no ewomu edu oson so amayen 70 years aburo so a edu woche wanya 80 emu ahoho ade no ekitawa how do be eye obrene huhu de obrene before you get 70 nya easy and wanya 30 now dey jimi no do one year punishment ba kokko face at the age of 60 yes at the age of 65 work on if we tini pedua and say no and you man go through eye fa and anante at the age of 15 that one now 15 now dey now do the pedua and let David too full verse 12 Sam 90 verse 12 ko pompa no asro ba de say oba de mami humi na kan me di ni pedua di boni ma din kwase asem bi ma na twam ma bo ahyawo obokro no yes odi ahantase wa hyewi yes wa ye nyama fu bebre yes ene tie babu na mami humi na kan papa me se wa twam ko etimi na kakra ka o manim no ka chi onyankopɔ so owu mɔbɔ na wona kakra ka o wanim no humi na kan wu na kan sɛde tie na menya nyansa kuma na watimi nyansa kuma de amenteni kakra na wu nim na wo wanim no yes aka he what the 40 akahi what the 50 akahi what the 55 akahi what the 60 akahi kakena wani muno sirobody say mami umi na kan menya nyansa kuma de protect kakena wani muno na ma de dim atwa no amfa o hawanye dan amra me when you read the book of Psalms 39 verse 4 Psalm 39 verse 4 Bible nkasa agurade o say agurade mami hunu mawie ye ene me na kakra wasusuo no bomba yesi obadi nyankopon say o ma hunu wawie ye na wona kakra na aka no na mi hunu cha ma chere hunu chari abetinya bo ho ban yes wobla waja wi no wobla waja nsa no wobla waja dwama no enye bra wote bonim na ade bekasa asem we diaye because umfumu so de do how bra me de manu asi me bre aye be obali ya we nshira bebre unya nka na meto aso unya nka meto aso nemum the book of Romans chapter 12 verse 1 ka se mi a kire Romans 12 verse 1 12:1 was intiminiano miniano amutie mi aya bia wanu was miniano adofo mi jire nyankopon bobro hu no so na apostle kwadma mi jire nyankopon bobro hu so mi tumfo se on fa mo ni pedua nsi wasafo de tia obi bia na wotie mi bia mfa ni pedua nsi wose afode eden etiase fo ni pedua nsi wose afode eden etiase ya kronkron na ma woni pedua nya kronkron na so nyankopon ani na ma woni pedua ni so nyankopon ani eni wunyamesum a adwene wo mu wunyamesum no a kire se adwen bi ebata wunyamesum je se munyamu se wiase o wontimu se kwa so de so wonsa kire wadwene munyamu se wiase na mu mfa adwene foforo ye ensa kire mo ho na mo aso de onyankopon pe na so ani na eye pe no ahye hallelujah amen frem ni twetwe nkomo phrase say ya 0559552686 0559552686 0507690000 after with me the WhatsApp voice no afa 0245237945 our screen is no yam frɛ is on the apostle entwitwi nkomo asempa no abawa boboa no enkwaji sam mo de ha asem o nobody else amen Yahweh hu yemobo amen no ma ye fa hodie amen emfitumi apam biere mu enwosua nya kese ma wo na onani mutie eni wani mu kan amen o ze papa o pe wutimi nya imuboni a wo mpe no no sefo no so de kutia wo di nyankopa ma wo ni se ye nya wo nyina ni ye nso nhwe ba bia wo no we na ntimi sesa wa no wa sesa so for simple hello bacho ni udi ni ba bia gasa free hello bacho di me bia gasa free
Now, Pacho, good evening. May you so Adaruma? Pacho, your friend Peter. Peter Casafri. Pacho, my cousin Philom Nava. Meet you Adaruma. Pacho, I did be chim, I been sugar can and person maybe so. Busy. Pacho, sorry now, Mekono. This month, you're a boy for an army person, maybe say December, you're a boy for a woman. Say December, I boss me. Pacho, you have for the bar bonus. Minimum for the core more cobo. More quiet for raising and answer more coba for the AB. Uncle Fortune Tom Banching body and Anna. Pacho Dabi. And I feel you're boy for it. Of away for us, I saw the mass and wine. Do you let me say what I remember? Why? I saw it now be on Pesca. Did Mr. Adaruma? The idea where could be our pastor. Why? Say, Monday, why? Hello, Pacho, maybe I got a Pacho, your friend Benson. Make us a free accommoda. With Yak Madam Vojina. That's a bad year, with you, Adaruma. The bed with the Asem next imagine a better with Mukaka. With you, Adaruma. The Pacho, abandon no pretty Amfa. And then, you play Java, Traku now. A preaching man, I said, let me preach your phone. Let Pacho appeal preaching. As I day. And I'm a person, I would too much my baby pay. Now, my baby pay now, that's what we do. Says, my giant, said my giant, I am not time. Me tell preaching, make a can, mamma, maybe Pierce and say what you from, and we am the but you what it. Anna, my Pacho, the person me no so far. Every December, or this one, invitation said, almost see a sorry done. A year before. Now, almost see a family, or more years are. I harvest, or more years are, maybe the being, Sassy Casamon. So maybe I say, a year at December, man say, maybe says Canada Buana. I don't hear so bit me. I had why, Mr. Adaruma. I know what could be as of one's one day. So much goes yes or die. But for the Babuchi, and it's Anyamana Moko Fabego and body the Banshee, the book of Leviticus. Oh, Kofa body the Banshee, Beguana, you going, Sanyamatun to a tontono, and any challenger, no challenger. But I saw the Obi, Musia, sorry, see us what I saw. Ha, sorry, dear. Omo yen to boa, met me, and ye, and Funsobia, you. Tell me, I say, who know dear one day yo. Say, I do idea, wait me, why, Mr. Adaruma. But some say I feel near corner, I made a feeling young corner, and your banner, Babuni, a baby bugam. Yeah, just say December, anxious, I finish corner, December, the 9th month, Ayo Babuna, who see what disc, would you quagicano? So I guess I finish query here, dear, and any Babu Nakasach, say, a young query, a certificate in a quahin. And it's also what the Bible quotation, the Namutimi for quotation be at the Gisic every church members, what they are. And the Bible chrono and Mao quotation, Mao Gis can. Bible chrono switch over your first month here day, at that. Then Nama young and for sing a day, and check. Hello, Pacho, maybe I got free. Ebacho, Shalom. Pastor, about the end of the way, and now did you have a Francis K. Room, Catholic to crew. meet you? I was with your body with help, set you with some and then you raised to the Odiaman when you're near so. Amen. She really ate our seat, one check your part with him. So what you was on count on Uncle so I for me, sir. Amen. We can't you could see you, Amen. I was a better friend to make a clear room, we still room branches too. I share or someone else here, a beer branch you are. Matenia, Eba, you could room, Christia, okay, I'm pam, Christian for the catcher, yeah. That
Yeah, the Obadi has takrasi, Obadi Adumwa. From next week going, living Yahweh, in when you takrasi. Living Yahweh in when you takrasi. Takrasi. Me members for Peko program, Yasi on. Eto de Bia, Munshia Yanson. Na member Bekasa. What? Member Bespere. Why? So who's would Munshia Yansan? What? Manka senti. Na mu penchiremu. Ne brebeso. Nyakopon se minfa minsantu mano. Na on hwɛ me hwɛ de mbɛyɛ na minfa nso misanto no. Ti me misanto mano ntino. Ɛna ebi ejimi. Na obade ya adomo a. Me abɛtwero. Na ma kyerɛ. Mekasa pa. Mesi mekasa. Titakrasi. Livia weba. Eni. Livia eba ewo new friend saying. You were Takrasi Newtown. Obade ya adoma takrasi. A friend Lydia Amuzu. Ni feeling champion. Ya ben ho. The campaign for me there. Anu started bo mo anu campaign for me there. Ebe wura takrasi. Oh yes. Be wura takrasi. Nigeria krom we preach pen. What? Ya krom we preach pen. Me time for. And you time for the kakraka da o. Na ye me nya pound to ma. Anam be mankasa o, mankasa me kama no tumu. Ti dia mo se mu ni mra nya no a. Ate. Di mo nya sa. Na ba bia wiase aduri ya prekoya ni mu. Sorry that bia na me wo mu a me free mu ono a. Me memo bemma ba ko ware. E no no free yi ba no nyansa ba yi ba tie. Me nkrofo for pe no mo ko wo. Na so for penya fra catch them say omun free program na sen. Look at all this. And just had omun say program. Wabra. For to all. Na meba bespere. Nipa no zakaya when you might know. Jameson. Eka we bi enim Debi. Ampanyampa. No ma sorry so. So living Yahweh ninti. Order from above. And you order from above for no. Okay? Mo critic mo ka kronkron ye. Mangaza wo. And one say simple. Do a share them no. Monka so report no. Simple. Report yourself. It yeah. Before answer my report. Takrasi obadi aduma ye okusi ye okede. Baby eshia no chire, baby ebeshia. Eye Takrasi ye wo Newtown. Ye wo oba Lydia Amuzu. Ni fie ni nchempe. Who call Lydia Amuzu fie ho kra obi sa e be kire baby eshia. Remember that ebe ni na watchi. Ye shase ye wo ho no mo. Ishe number nsu maye. Wait nya frɛ 0242 547 324 0242 547 324 Eye Takrasi man libi yawe abamu abubuan kusi so your branch okusi. Yes. You be so okede kumeni junction. Nokre. You be wasuo so obadi ya winchram. Amen. Obadi aduma ye bompa ise ye bedru campaign for me say. Yes. Me start here in Ghana. Me start. Hello, Pacho, ni baby akasa free. Okunye. Asem panini. Da fatam zanya do mo yo. Mesu be da was your body insurance so afrem. And that the FM ko si me kata se sansa. Miti wada uruma. Obade ya win sha be da. On pastor men and pastor chi. The empire one say on one na church the one say. Say America send the which no da wa che nyama be ne da wa so. Amen. Mesu be da was. Obade kan. Na da nam be sa question bi kakra. Where the so far na you wanna see and say about no say after the encashing. Encarry onya so for I say encash. Encarry onya so for there. So na this one na so na ya
church members about na so ni nka wi ade no ngodo Osenya so na de ko heaven. Na de na de ko heaven. Ose wo bra ba be bo na che no be ko heaven. Ene mo nko preach so obi amra sori ho no. O san kwase ade mu weni ane am mpatie no. Wo da sori ano. Sa sori nfa nipa nko heaven. Wo so ti asori dem je collection di. Enya po na bon crofo. Wanya ko pokwa boabo Israel no. Oka mu nyina bom ye o maman. Ana odom odi na sem ma awom. Yesu su bae no so no su bae no. Ana odi Peter be gina wo say wo so na me de masafo ye dan. Asafo ni hia. Okay, the book of Hebrews 13 na. O see yanko. Yenya ye hu nhia mu. Aba. Hebrews 10:25. Hebrews 13. Hebrews chapter 10. Verse number 25. O say mumma yenya ye hu nhia mu da. Said ebinim nya adentra. Na mumu tutu ye hu fo. Ye bebe hia tutu ye hu fo. Ebre dudu mu no say. Ebre dudu ye hu ni say. Eda no reben no. Eda no ye dan. Eben. Hebrews 3:13. But Satan eni abre ye nhia tutu ye hu fo amwan ye hu anu a. Aba 3:13 Hebrews no. Hebrews 3:13. Na mmom no. Huntutu mu hofu. Ye tutu ye hofu. De biara da. Oda so body say ne. Ani enti ye hyiam. Na bone na da. Amprim ye mu bia koma. Ye go so say ye Bible no be guide ye. Minimi se memma. Why man tie mfiri wuti firi wanu ntira. Na ka so for the friend no ka kire me. Ko be di quotation trepe. Pe. The Bible be gua no. Na we no meti firi wanu bia na nya sa no ka no. Hello, Pacho, di baby akasa free. So good evening. Me ju so wada ruma. Hello. Hello, Pacho. Your friend is there. I'm going to speak to you. Me chia Cape phone na. Livia o Cape. Ibu Elmina. Pacho. Pacho. This is a small king. A German will be. Frim. This is a murder. Ana German dia say German dia wona akobo. We nye German nya dia bi achew. Ana abo prego, ya bo prego atalezo. Bema menene tisi say OKOH die ni bi ona na. Why am I hu? Tisi say ono onka so be wale me. Ono oni me nkoche na busuafo. Ono wa o. No ko wa asole ni bi. OKOH Infa branch. OKOH by Brown University. Okay, course. Mpachai. Oba wanya how many months? Mpacha, in fact, way, oya kobe 5 months. Mpachai. Bomodiana ko na report ma Cape Coast of one what? Mpacha mate. Yes, abe no answer gentile. We ka de ma change am so mpa. Obepa ma won oden. One wa wo. Mpacha na ma wo. Mikita 5 months bamene no. Yes, o we na oba sorry. Ana Mpacha, it is also obebo esu. Ja. How be you know? I want to be you know. I want immigration machine on the Yamut. Because what to be was immigration machine. Migration machine, but sorry, Koi. Okwa masofo Cape Coast of na 20 what? Mpacha mate. Manasonti. Ko and traffic about yanka ho. Oba wana no okwan ola ofio. Sis ono angasa one oba fufo taate. Asem na baso kan hayi. Ono oba fufo te me bisa na wonka. Sis onam so na amam de hu nti de bia mtie. O nya se wa hu mi dia ya kama pa nti we se suma mu waduro no. Etenu anu se bomodia na kokon Cape Coast of one what? Bomodia such a day we are was so them and also 20 bi. O kwa so them o wie ya pe. Na je so person ni so for kasa what? Me Cape Coast of kwa wotie mi. Ukunu kra no e ba ye pon afrem na fa ndi ma me. Na fa na mama me why? Na me di kan dress in first. There be me ye obedwane. To the be ya de ko Cape Coast of na man ye. Why? Ai. Yenzu so nsem fusu wa sa kra. Na mbe komu so amonso mu hoje papa. Onu atra for how many years? Mpacho 3 years. Now abu kwasi asa 3 years e favor 5 months odi ba me na ubebisa me we balance. The 5 months ni free with 3 years dim. That be get fast.
You fast na call kobo so for na mani. Obey one dey fast kra. Bye. Body enka. Hello, Bacho, di me be agase free. Hello, Papa. Nya be man na nka me quotation mane no kra. Hello. Hello, Papa. Mi tie wada ruma. Bacho, abe kuni Samantha, junior brother. Ya be kon. Yeah. I just say. Oh, bad ya do. Yeah, no bad ya wasi. Papa, de me to nka se ana me. Amen. Oh, Papa dear. Oba dear, you also man. You nka se ana me ya ja na mi wunya me ya no. Amen. Oh, Papa. Amen. Oba dear no ka se. Papa mensa, Papa ti. Yeah. Oba dear ne mu nyina ka se no tre mu shem. Na se se de mama ya wu ye na ngina bia. Amen. Ni se ne betu ya na mo afa. Very good. Oh, Rabbi. Wo dear, you want chile dear. Ne se mi na mo da kro na nkiri asam kra. Amen. Meda. And the master of Bamba Faso. Oba dear no ka se. On tre mu shem. No more, de nem kwa tenten. Meda se papa. Body also. Lobia will be killed church and Sakoya and Fatani dear. As I put them in Prequest and Kutos will be with you. And then I'm in the factory. The money factory. The money factory. Papa, Ichiaka as well for Pia, that the Papa, Medase. Very good. Hello, Patroni, maybe I got free. Hello, mommy. Hello, Daddy. Good evening. Good evening. But me show program Medase. Meta and I am a no Madina Bukobi. Okay. I am a Madina branch. Why are the body in now? Women Nebia, Yeshia branches Nina, yes, Sabbatarians. That's About the Shabim. That's a nice and Mukobi Achakaka. Any Miawani. But maybe I do know. We are sending baby. I can know. They say about the ad man next week teaches some day ban. I know what papa. We are seeing Kabomono. If it ye yin a yin anymore. If it ye yin and nim, baby, I do know. You were nim. Now you were whom would not be. They said National Sunday law yin and nim. Oh, fake is another one. I'm creating 1944, 48, no. I don't know. Yeah, Israel man never go on. Maybe yes, I say for now. What dear Mobe, I bet one wants to make say Judaism for support to you, maybe. One ya beg a be Sabbath for ma. They say, yen ye put the urono. Omo dear, omo ye fake. They say Islam, any Christianity, yeah, Rome, Akosopa, Akamabum. Ma oma si dan ankasa awodo miensa awo Dubai and the pope say ono ani evrenzen and Nipa awodo Buddhism for ni we akọ mountain say na akọ agi 10 commandment for aye den eba na omo wuri omo fu se Yakobon oye small boy Yakobon ma ye commandment before friend Moses o to get Bible now, the book of and no, you reading the book of oh no, 18, Genesis chapter 18. Na min can say min showa. Yakobon we are about 26 verses number 5. Okay. Na min can say min Ghana for. Na be do no also for the mo the man to mu dada. E di nyame bi won ba giatum. Na fe na Sabbatarian see ye hu adi. Ye preaching Sabbath no. Na nkofo me that say Zeta de ba ko pese wo gifi ya we men somebody say pese wo bi dead say obi na bo wiase. Yeah. It we ka wiase scientist awie awia nkrofo bi dada. Eti die na be ye hu say obi na bo wiase. Adi so hu say Yakobon na nsia na bo so ba asase. Na ho me de to so nso na kire na ma wo say remember the Sabbath day and keep it holy, you know. E wo wura. Yeah. Obi na bo ye. Eti Satan so ye bi di agi Yakobon agiye fro ba de nsama som Yakobon wo kwa foforo so sade nuanum bi efa kwa e de Bible e bata bosom no sa pepepe ena ye se wiase preko
to be case yes gini for na kasa nye gini for papa a gini for Jimmy for yes Bible Genesis 18 Missy 10 commandment timber Missy me teaching such Bible 18 was it if it's ampara Abraham bay o may so when you pon fra Abraham was Abraham bay o may so ayedin the moon obeshira wiase amanye beshira wiase mu nyasefo nyina mahunu no mayi no na wahunu Abraham no wayi no mahunu mayi ni say wahunu no yi ni say on hye ne ma eni ne fiefo bi na chiri say eni nan ne fiefo bi na chiri say fiefo ni dan on be di na chiri say ne fiefo be di na chiri say woni awurade akwan so omu ni Nyankopɔn akwan so one enya tenene na ede na be mo ya treni mi wie ma kotu se wodi Nyankopɔn akwan so be mo ya treni ade na be di so be mo ya treni enya tanteni ade bi pato fansa sha wona ko kan we nyanko okay de na wodi so be mo ya treni wo ya no beto aso verse number 25 verse 25 osna se ye hwe na se ye hwe edi Nyankopɔn mra so Nyankopɔn mra so se de Nyankopɔn sai na Nyankopɔn kan no a ebe me ya atene ebe me ya dane dan atene fo eti wodi mra so na ma ye treni ni eti Nyankopɔn ka cha Abraham sa Abraham me di me si mehunu na mayi ni say na mayi wu say on hye ne ma hye wo ma ani ne fiefo bi na fiefo nyina bedi wachi woni Nyankopɔn kwan so woni Nyankopɔn kwan so enya trene na enya trene enya tantrene yes eti Abraham asefo Nyankopɔn di mra ma o to ka Bible no a ye na Isaac o tu kwan Nyankopɔn ma ni hunu say oni papa nyema no so eti tetefo no Nyankopɔn di mra na mom eti enya de na good tablet so engutu tablet so na ngu book bia mu Nyankopɔn na aka kyerɛ do this don't do this do this and don't do tan na tie pepepe eti mo simo command say na akɔji another commandment o dabi o dia man dada wɔso atwe gu akoma mu dada eti wopa mo nto Bible we ntwere mo do bi antwere awɔ makoma mu awɔ madwirim minim de Nyankopɔn pɛ ni de Nyankopɔn gye dɛ wɔn pɛ listen tiaye tan fake niama na mbaya hye Nyankopɔn yɛ mpene wɔ wiase da o na mi sɛ wiase ba gya atum eti mo kreti wiase na nkasa be kreti ahokyerɛ ɛma economy ni mo ayɛ dene na wan kasa fa kwan foforo so asa yas adi kwan atwi nipa eba and you teach is actually we am show yes no jab ya pa saying we are Sunday worshiper be very careful yes what it do kan yankwa me pato Genesis 26 verse 5 was it there if it's Abraham etiemene well Abraham anu Nyankopɔn ka kye ne nu awuko anu Nyankopɔn ma ne ba Isaac warning mfem free train ma me pato verse number 2 no verse 2 was Abraham Nyankopɔn hinu kire ne say Nyankopɔn hinu kire Isaac ka kye ne say ensan kwa Misrim ensan kwa back to Egypt tira asase amekire wi so tira asase amekire wi so tira asase so ho tira asase so ho medi wachi na mi Nyankopɔn twedi apoya wo medi wachi meshira wo efrise dan woni wasefo hallelujah amen o ka kye Isaac say woni wasefo ana medi ensase nyina bema mo mama ntama me kan wagya Abraham na gina entam bia me ka kire wagya Abraham no agina mem wasefo adore se osorosoroma mem wasefo adore se osorosoroma medi ensase nyina mem wasefo mu no be kira asase so ma nyina ye be kira ma nyina tie ba verse 5 if say Abraham etie me ni tie o Nyankopɔn na ka kire ni Isaac say ebisa wo papa Abraham otie me ni odi mi siesie me mransam mashade ani me mraso yes what that man taba na mun tell mun gaje sana na wani me kotu babu ama wanga so adwane yes ate betonwuram mun fama de na wani we ke wo de ya beba ho hello bacho di me bia gasa free back me gasa free obisano kepe nsano nidio also in say ya me share me follow someone for wow tell me me flower me sanka o nanda ya me ado me saka me dasi because of which say no I'm me share me be brave you then down the dinner suffer me also the Saturday no Tuesday no already Exodus chapter 16 verse 1 to 30 no not in the 15th January or the 7 plus 15 no man 22 no the back calendar anymore to the see them so no I'm in a Bible no check Masa jai loto fakastes no jomuna because of what I said na da mo follow na ntoma musumu na no ade ore said no yema musumu ere mutum kana ni mesere ya mission ya ntum kom no mo nkwane da na denya tum fa family bi bia ne yon boy since yes me fa mbo ye bra
because one time I meet him, I some consulted us about making a historic. Okay. But one time okay. One time I boy, I'm never be my nama. First name in Bible, Papa, but Siciano. There me Bible in man, and then mutum pay for that. The poor mutum no way or be the quota mutum chen. Messiah may sell, not to cook. Amen. By Body as yours, no yours, no you are Masadi. Hello, but you did be a gas free. Hello, Papa. It's will be a best will be out, no, yes, or no, so you're careful. It will be about to be a pre. Ha, I hasn't got to a good ground. Hello, but you did be a gas free. Hello, Papa, you're from the Nakujo, Cafe Dance one. Meet you at Aruma. Fanyaku Show. Which rounds, man? On your here. Amen. On to Quemu. That's it. Be out to us as so, Papa. You be any, my Papa. Papa, me still preaching, my Papa, as such time when never be man can't run a boy. It's a second of watch, some shit be man on the wall, Papa. Any baby, my baby, Papa. Nakupon Kwa, no, here. Amen. Papa. With me, Papa. Between you and TV station out to be Jemmy, Papa, we still to be Jemmy. Nanko, so just only my in Bonima, nothing rapid be our Papa. And yes, my by his home to say, Papa, is Sionia. As some look at so many, not the pay army show or do so. Say, I mean, look at Papa. But step the father, you put him part of me so I'm a bush, said, come see a pampo. First, we bound TV station only preachment share, but this year, Yanko Prime, my two mouth, may west one permanent walk of what my son never be bring home. It says, a conference not buy, but it is wrong in horse preaching. Papa, Yanko show, Yanko look at Phil. Amen. Or yours, so my wife. And that's it. Body and shout, no, yours, on your Akmaso. Mr. Madame, and go for lines with Brintino, and my months of 98, I cry. Hello, but you didn't be a gas free. But they might make us a free Western. Meet you. That's a Yanko Punch show on your campaign. Hello. Meet you about Mr. Mark. That's a Yanko Punch show on your campaign. Let's see you, me 30 year pan, baby, I'm a friend, so I mean, young. And do it. My friend, I'm a young, many are Japan. May question I'm facing it beside me say, you will be brave at top on him. Or pen or hot sink, yes, sunny if we bonny. Now, so Paul can say, Papa, me person me, you'd been to me, Bonnie, I'm in Penquana me. If you learn, no, sir, and I'm on Ben, and I see you too. Baby, I be to me, a Johnny free, Kubun, in push our tree, you know, you. What was that? The book of Romans, chapter 6:15. Asem mi ohono. Boni a wuto mu no. Boni no kasa. Abribia wo abrabom. Ena wo na wo yisitie ma no. Sasa petition nante. Una nante ko davio. No akwa koto. Emma pe. Oba bi betini aba wo nchen. But wo self control a. Ese wutimi di so. Ti wo sitie na wo ye ma wo pese wo ye ma onyankopon no. Sa sitie no so wasa nya bi diama mfom so wo. But nyankopon se bone de enkense se kema ne gaba. Ba wa ye sitie diama bone ama utie no. Na kono na wo mu no utie e sha wo so. The best thing is say ubetimi abom pa ye se o ma self control. Na self control na gise utu anamon kwa asori ya e man chekire. The more na woti ncheche ni wura mu no. Encheche ni suba be nyini woni padua no na bunkama fa sa abone ne so. Na kum hunam akono no. Because okwaso bi asam no message ni mu a wontini ntino emma bibi in control. Ai timi so say menye we. Da bia dia woti nyina ye obedi na be se be tin sema be ma ehu bia ba mu no wonya. Ntino ase woti se bode e wodagim. Ya nane dane wa obehye. The word of God no eno na dane bode no. Dane se de be ya obabiye na won konkohye. Nti pa sorry a ebetimi ama won chekire. Betimi to na mompa. To see so upese uhunu dia kwan ya be so fa so dia. The book of Acts 3 verses number 19. Acts chapter 3 verse number 19 was in Monsignor Madrid. Against such an ba
Monana mo ho. No asa dane wo ho. Wapapa mo bone. Ansa na bone na wo ntinu. Obi wa wasachira onane ne ho. Ebi na sister no fra ye no. Be ma no tu anamo no go asori 5 months ni. O to won gwa ne ho ade ye. O presu bo. Oba be hia me wo. Oba dane wo ho. Because ukoba su na so ba wo ne to nya no ade me mo. Da bia. Me mo da. Ati. Or the bow I was a quack treasure, ma'am. Tia so prepare na kwakwa your bar no one day. This idea mun separate. Na be mo tisa no kase nti we na be mo tisa o kase mun separate dia. Eh, ne se bi previous. Dia sa se nya wam. Hello, Patroni, maybe I got free. Good evening. Me juzu wadaruma. Pacha me kasa free aflau the friend Christopher. Aflau living your honum. Pacha me afina biaba. Very good. Body inshallah. Pacha let me touch you pa me danyamiase because unyamia shaw anka nyamin shaw a untimi ye ne uye no. Amen. Me do wase. Ti danyamiase. Because me touch you pa wasam no time bia me ti no. Me too unkai me ti Asem na say because me ti pastor other pastors are omuka kaka ba ntimi nkama kuma sese me ti wa nti all the time na ya na me ti pa na me hwehwe asori no me chichi wa flow ha manya bi na last na me hwehwe TV so na ma hu se mo aba mo freedom school. Yeah, very good. How are you? Na me say last week be say me nkobamant mi and the Sabbath year be dey woni na ko bako body inshallah na mesu mi wo jamanu mu eni asese wadwinu minya wari ba ti pese mi yana ma wari ma mesu mi film edaya miase okay body e yo so bye na tugidiam sakra na dano ho entranya mi men sum nyankopon oh anything I saw the baby aba no adani mpabo sem no enye preaching into obo na odin collection come and sow seed we dey asori bi kasori bi yempa bia no mobo yi sampa no pastor yi sampa no mami but yi sampa no mami we dey asori bi yempa e di we west the kwa which is the word of God into no more dem ho no bia e di omo time yenko ya wanim sa tu was answer ni mababo bia o pe bia because bia Wednesday pabo Tuesday pabo Friday and on pabo kase ba change no west ni pogu odmo a yi mami yan we ya mami we yi sam pabo na mami ba we twese ni obi omo bompai aba tanya so yango bon ehu wa cha chekra da ka hu yes is off on yard hey hello Patroni maybe I got free why am so you jade am we my entam hello Papa Shalom. Yeah, we shalom. Asem me divide opokum kasa free ya ejoso. Ahiva. Asem kasa free ejoso. Ejoso okay, me share ejoso fo nyina. Afova de Israel, Pastor Jachi branch. Yeah, Jachi branch. About the Israel bebre. Ba de Israel pa ne da ne dem na se pa o de very. Amen. They are balanced that they are balanced. Amen. Say who say na na de tinya boy e be nya nkwaja ma yekra. Amen. Ya na nkofo from so mo omunya so for the 3 and a half unko na yepe. Say obia ni won ma obetimi e puti to say we are dynamic when you know chi obia no I just say mo fra o tro mo no mo betimi esia no ye no unko na yepe. Me that's somebody we Israel. God Israel pa my. Amen. You are kuma so ade ma. Hello, Patroni bebe ka se. We are going to where you use what company, where you use my Bible.
I go back to Susan. It will uncover me for Wimka. A dancing competition. Ghana! Ghana! Say near Bombay. Say near Bombay. Do all free them one more. About where you pay beer. No, because you put you pay and and in a woman more. One hour bread was 7 You send your bumpire. Wait, what can they wait? Debbie, I'm a beshadabe dressing ye. In person to my mess and my crab. Now do all and cousin him say, won't you mean cognac or put him go say? The beat, diaphragm, ya Bible. Nas na Oba diamante Asem. Amen. Hello, Pacho, di me be akasa free. Hello? Yes, sir. Good evening. Me Joso. Pacho mi kasaki Madina Bukobi. Me tie wada ruma. Me tie program ba Asem bi chima jim pese mi bisao. Me tie o. E Pacho touch 2 hour e wa fuli demo adipa na. Adipa. Batwa adipa. Papa. When to tight no to 11 yango pochewa. Mate that's. Many wife quite challenge you on bisa on why. Very share. Government the chrome we as a class of my taxes or the taxes in years. Onyango pon tight to amano. Don't listen to us of what we know on with nya chumunti. Awe jaga just say tight who say tight nibo. It ends one. Dino no pay you bet me trouble what the amawo. In the mood. What dia also obisi tight nya dey to tight. Una ko nyango pon so aboka na wanya nkwa eye. Why? Obisi tight nya nso a. Wo dey bi de bia masem ya baako. Obisi nyame wo ho. Nyame na boy yen. Nyankopɔ bi ani ba bia. Nti won sum nyankopɔ. Wo dey sum nyankopɔ. Na akɔre nyankopɔ bi wo ho a. Benya wo nkwa. Na akɔ no bia so nwu ya. Umre ntungu. Na mo nim na ko di nachi si nyankopɔ bi enu na ko wu no hu so obi si ho obu atanya obi ti obu atanya na akɔpa kyɛw abregu kosi ya nkwa nsamba yechi ye nkwa no ye mba to chacha be so bebre nyema bi won mu a ayu nyankopɔ ahyade but we koyi obi a usuro ye bo rebutu na usuro ado ya ebe ye odiri so be wodo ba for dia ma obade mframa ye humi nyankopɔ odi amaye nkwa okodai but this is a refi wo bi no timi hu time odida se me die na no wi ame no na 11:45 unu da wana founti bese unu mu wu awenda o ka woni guis na wantini anso dia na ka hi na wokɔ dumiyen ka hu ni se obi na heyeto menya tati me nka wanse me but waka no mesrew bomodin tua tight bo waso why osofo no fa no amfa anye de nyankopon so amfa nya obekɔ bu akonta se de to aban ma aban hodo na eba na mo ba no man be de mo petro kan na mo kɔ no nyankopon so bebu aten wo kan the book of eye aban de ani o me wianam de nyankopon de asɔre so de so de aba aban de ni aban hodo de ni wo kan the book of Isaiah 3 verse 13. Isaiah chapter 3 verse 13. Everybody sorry every day sorry be dia asem. Everybody ejina ebebu oman na ten. Obebu oman na ten. Everybody bebu oman mu mpanimfo. Obesta tiafri oman mu mpanimfo so. Eni emu asafo aten. Emu asafo nti asofo be di omo share. Na ministerial position wona nya minister
says ombeje MCs ni DCs ombeje omde Womaten. Obebuomaten. If someone would be between no. If so mine no said nim hye ni sika na wodo abanyina but yesi abobesia. For him some the fire. Mobrofo said you mfie. And mobrofo said ye ewo mfie taxes ahodo omogigi ye no. Eso mutimi die bibi padi man and na de ba ko bi aba Ghana me pacho ebi ye me. Electricity for mumna out. Ebi side na ebi ye me. Yes. Ebi mi hunu say auto credit e dey go friend say ukoto we friend say prepaid na. Yeah. Wodi gusua ewo na eko munti meba be ye won tickets me the bible be ka say ni bible mi kotu wi a na be hu left and right na be hu smoothness level say ye po ba be hu un se ka first nanka asano nanka wodi we ne ko kire so nanka ama bonus no nanka wodi akoto bi no wodi kire so pe na ba negative na no ade price abasa wodi ka how in any 4 days ya maboka 5 million me kana we mu maboka kase abeda so negative 4 BBB it na say me quarter 1000 and no mote when France na metime nya me balance me kirem aye mi mo eye krono na mo bon ya mo wi mo load machine no e no otete nkrofo rough eti mo load machine so mo apo ma mo se bibi na si amumra out o meka ya report to dia ma bidimi prepared way nyina ko ya o si ya from beba eno frekra na o mfa biom so o mma me hwa de ko makoto I am say 3 times I am say starting negative way your friends saying 120 na di me call 2 something na di me call 4 di me call 500 di nyansa krono ana mudi machine e pesa mudi bon crofo na munka hu se mun fa ncha machine e nipa yes ana a feed machine no dukrem se munimu a machine ni sika nipa na edi machine so no obo krono di a obi ti machine achi ye ton so escamba mo ho ati decide na mo ye mu hwe ni ye papa na koda negative dwa ukoto a uto no wan uto pe ese omoti sense can free udi enum boni ben kese be bia mo di taxes ni bi fa no senti sadi amu hwe so mo out mo mechirem ne se be kasa ho ekoso pa kiminim se ha me dey start preaching tabu a kan ko be ekoso aba mi to 200 mm ni talish no na mami 170 ni me bia 35 ekoso nti bia machine na bokro nipa na feed machine no machine no 190 na betra office say mudi machine kwa na ye adwuma mo mpam obi afia adwuma mo onum na fia ni machine nkasa ni nkasa nchi obade no crash machine no eno ano no hello yanko na ye di akira wen kwa mano ni wa yanko mano kwa mano ni inform ye mi nsen bi wo chin di Asem baba Kopu friends yanko friends Psalm 26 katashi say who do babia mo di kwa fa babia bi di kwa fa no Psalm 26 no wafa kwa mo fa kwa kana mingo Psalm 26 verse 14 wana musuo ehye wo nsam ebi mutia ewura ba mu wura companies mu adi musuo ana edi gu omo so mo ye mu daachi o yes mo nkamuni se mo bebe fie o me ba pension o mo be ye oluman o yes wo dia teacher me teacher o wo dia se o hweda woni padua nkofa dan hawa amrawo tie wana musuo hye wo nsam musuo hye wo nsa na de ewura fie na ketase hye ayo mu ni famu ma se be bia mbedi di be bia baba po ketase hye be bia baba po muna mankofo illegal connection mu na mu yesa no mu mani pa bi di bone mankofo illegal connection ti se ben sa na nipa no wenti be nya self control pe no bypass ade no yes mo ka ho bi pa mu ya na e backward pe na ya jeli obi ni abo obi ka ya fan obi just like that God wenti be nya self control no obe so no so won so be di bone yes cause all my money kasa ni petua na mo ba office
na yin kratache bosumi de metoye ni bosumi de metoye ni ni de asini ebi create me the form me opa me betimi me de achiro etwa adi aba oh ye beba behwe enam se munnim se ye bone am udi ntinu mo ma mehwe da bia na ebi mo so di omo ye ni de onu betu na ma behwe obanso a no abetu mita na afiri ono mita na nsay yo wa betu ko no akofa we friend say speed one bi abedai abebo we say boat meter say no say u mpe we sa dia ene e kofo po boni kase na ngasa yeden abra so omna medi wawu adai body ya we hu yemabo ayo bi na afu aduma mo ho mo mfa nche machine kra mo mfa nche machine bo apodi amohwe ni ye say bom car anka mbe hu dia mbeye say bo krono so a mo hwe na mo ye bibi say mo tidi okwa na eka na se a machine no amu ka wasam no say bom car mbe hwe bibi no ma ye ho ebo a ene say bo po nso a mo nya dai mo hwe bibi nye ho say bo po nso a mo hwe bibi na mo nya ho what adai busumi nkotua lagbe 2000 adai how am I anamayaka about the infant yes amen emi yase ya wan kan mentam anka me ko mi bible no echirechirem ko mo nyina obi agwa wan nya nkamoni a wo ye kristoni yes unya kristoni abeka sa wagina na mu di abosum so mpa kro no bo mpa kwaji asam sa tumu wi am abulubulu hu nua na motio ti debia mitimi kamikasa me si wo kwato se bibia se bisa se na no de na si ye be si a wo betra se bunku nta wo ntia se da se papa te ba ne sai ti o machine mu na mu feed ne bega je se e na machine na eyesa wo pani pa bono kro no mo to like be mu a mo ntum na obi hu se ma tum yi na wa na no nkasa de ne pe e jamo tututiti ne ma bi enfa so ni so ya no anu tv no e tribi obi ba dia man dia se mra kasani ankwani abawie ebrem na ya ba to na de na be dia e me ya papa okunie asempani ni o panini mamuna shalom asoloma amen munu abema David kasafi kori apostle otiefo esomtwi no mo asore ehye bible na ekeka nsemi de agene tefo no enye mo ya asore dada nemza bia ojeje bi piem ntino enye nwanwa ntino mimim se Abraham be Moshe o Ghana no o peyen ya breso ojenantwi a wepie Ghana ono a sanse bible ka so ojenantwi a ono we si na kumem se onyankopon ni o alatafo de so na epie no manyo bia wonwa yen a yenim yenyankopon no yenim dia dada oyema yen ene yenim dia odi efi no ni eko ya ka yenim no edoso e change dia besenko our best is yet to come nti obade enhia our apostle emi ya we mai na yen so obade ya we emuden me tietie monten esanse anka asem kwa ma anka ebe ya hoden bible eda ho ma ye manu akra na da sei enenne emayuati na mrantiwa etwetwetwei omu dada mayui etondo mi mo eze me pewa se me chese no we kunu dia ni na anka bible kra na ho a anka den na ebe anka before de anka chese anka ona ma no bi aso wabasa ede ne sie susu adwo ni mu no so vampires nko a nti ye de nim de obo ade ye mai nti no ye mfa ho se bible no se enye ma binum a ye de aboa ye pa de bia so ye be kan ye be cha man foforo so akan bi na ye ti obo ade na asem enkwa ana misira edema obibia shalom unya be ma David ni Korea awo tia Korea fo nyina bari ya we hwemo so ba mi Livia fo Korea ya we shalom papa ya we shalom ene anopensi ya chia wa ha eda wasipa se oba de na dawo mene so one ya beche kwaje no ho asem no pepa cho me kasa fi Saudi Mateo abedi wa chache pa abedi wa chi almost 8 years ni me kasa da ana ya na intimi mfre ayi WhatsApp no so ya na mse me ye mfre so ya ha no normal call na ni intimi nya ne sese WhatsApp kina me intimi mfre no me pamacho Saudi ha no mo
ɔsomne bi wɔ ha na sɛ mo de me bɛka group no ho bi ana you there ya no afa WhatsApp we no adwan Dubai but there way no WhatsApp line mo fan to sumo WhatsApp line. Hello, Apostle. Good evening. Did you see what that room? But you're for Egypt. Apostle. One church, I'm a man with my era. Apostle, one church, I'm a man with my era. No matter me show with Facebook pa. But by 1 week in it, I started to meet you. No one said no, I'm wrong direction. Since I mean, audio Maria Mowi, me tell preaching. On your mission, what? On your mission, I'm a man who quite know. Apostle, assembly home me, my way bassa. Me a single mother. My dream will be in fear, without remember Wako University we. So for me, AGYEMANG missing. Me a benipo on Kaiser or mammy. Me very engineer. Since I'm age of 60 years, me go so me a drama. So for AGYEMANG missing ma. Me name da me yam. But one church no tram say. Or some bompaye. Let me think church re. Na mesranya me there. Onyankopon boa me no onji me benefits of this mama apostle from compaibo mat what teaching na me hu say mayira but me me say na me da shas na me tewu no obodru bebe no me hu say nyame bakasa yapon achi no afre mo akwantu te mesra nyame de from compaibo m ori yapon afre yami bona mutum be fia baba ba hwehwew yapon afre me body aduma sa de bi esi o osofo bi ji obi fie me kwaje ma no be fam pa bo bi e ma ho ya ba be trance akasa zi o be wu de o de wa wu so mo tre fie o be wu now de wa kwa tre fie on nam se masa badan mo no mu guase ya ka too much apostle ente sana ka kire me nti so wo da bi se wada wroma ye din na se Ghana ase wo wiase informa de mom o ma ready so that's what we besi ye o mu ngwi esiko nwumra om na je from nsam nam se we nyam pa ba sem bia we yem bompa ye na me nko edu e trance ya mama nia ye du man bi kasa sem wa be kasa enye ni menya ni ye be kan ha o nas masa edina say dodo misraw omuso ma ye ready so mbe nti misraw fom omu fie ma om ni patra kontuma si fie wie ma dada ne yira ka che ne yire se ni kumba no betre fie o mbe ma betra hotel no babesi agiwe to man mu chiri too much one of our papa fro cancer me say no ade ye po won waje no mo de ya sori te nyankopon say da so foti fanya sakwan e na obi ka e na trema manya gi kire se ubegu na de wo trema de onwu wa kwa pa aya kwaji dan mo muti o mu nwi beyi o mu nwi o muti wo what do you go we can the book of Hebrews chapter 2 verse 16 abba Hebrews chapter 2 some no and now you say you different ya no the aje the Bible Hebrews chapter 2 verse 15 what's been saying am ajuwona and yesu be wuji wona owo hunti ene owo hunti amebi ma yenkoa owo hunti bia dane dan enkoa ene na ma mi say ena me ufie nya ena we na be you say bompa ye manu ma bompa ye manu mani who how to pray ubekom no ma boni ma me be yi a kire no so hwe ne ma me obi wote osu na ma me ni sun abrante se wotie bia ma wadwenya sharp yes o ma me no so wa otre wose watre obi nchan eno odi ahwaw university no odi akọ university
and what be engineer and a woman soft will be da was oh mamma no quantum na was syncrophonia kukuomuno and you know 60 years na sex habring ko traffic na home no oh what you be man so who gas e besu ye hwe na wadi unipadua na nko osofo so wutie ne wo yes ade ne so no tiaye or from the book of Lamentation chapter 2:14 what or from so who wani su a what abayin komuni abosum komuni apobo na mabo nkrofo no mu ye yes what apobo ni abayin komuni akonfo sam Ghana for so pena anyway ah Lamentation 2:14 was a training na deni swade anyway dey for the bi won catch boys and guests when you were mumu so body bi a wotim no so for the timi kan kira wo maame no tititi ne ba wiram eya training somewhere ebem wafom why no mu hu kira wo ana hu ka kira wo no what then o body wo de ontimi ma wo ntwom fro body ho Mami last two na menko. Apostle shalom. Yahweh shalom. If I show, mpese mbisa say, Kristo ne yese ultra loto ana because me hu webi wo Facebook page hono loto number webi. Nti na me bisa. Enkrofo ne abegu we Facebook we ni so na. Ibacho na wu. Apostle mpacho afen so Mosi enjoy ni WhatsApp we no. Ya my request na didin my several times. What is this time we no? So na yenya confirmation bia. Nyenti omo yesa ne say, mo na mma kwa ma sa azanfo no so begusu bi. Etie no pese omo obi wa no ye man kwa no so aye no bi abaso, no bi nya kwa no de nya contact no so abetra na omo de sa loto. Sa nkrofo ya report omo a. Na wo ya me tie me ma loto na ma. Ya ma wi ni ba no dia no. Obo am preaching, I am nko YouTube na mo check me preaching. Then they say me here we have almost 700 topics. To koto bu ane na wanu mi akọ benya more topics. We say ma me ga say okotie tie bi. E de bu ana mi enya na me preaching that che. De bi ana okotie tie to be tie teach bi ana mi preach ye. Fo be ti ube nya wodi um. Bi be pemu, bi be kasa kire. E be mu say we de e wasem ni. Ko obo apostle okọ agyeman no a. Mo subscribe benya more topics egu onom. Ndi my life kro na benya more teachings I wanted that. Oba de mfa ne ho sengu so amen ti de onu twa loto no abetra so no o say akwaje se ba bi nyakopɔ bɔ na mpese ya wana se tatutu ni kobi ti se wa hu se dɔma ba eti onu so ya be fam no onu so che loto no ma ono ndi admin mun kan kire ono no mo block om ona edi se adwuma no ukotwa bia number se wutwa no ne be work di abo wate oba de mfa ne ho sengu so amen hello mami last one engo if you ever any branches into so you better campaign for you start campaign for Messiah ababi you better the young children. Shalom Yahweh shalom okuni Asem pani babu ne kasa babu ne kasa anwumre de Yahweh nshira bebre Yahweh namoso ama was na sema ba nchen am ya nshira bebre Yahweh onshira bebre ene de papa wasemi de so fa brobe o awu wo me ankasa me a me to me pedwem sa asem na wura me na mo wase ne yuti ya bai yama empratwe dating mini we koda mini we ko yesi na aye normal condom yisi aye normal so sori bebre nkyere wo ma sori eno ane da bia wo be yenhyira fa we baji we Yesu moja dien nku ben omo nkyere sa ne ma we nyina nti mabunu na yira so papa yami nhyira ya wa so ne de bia ya banada ne ya wo da bia eda ha yiti nsempa papa yami nhyira bebre no ma nkwa ma won de abetim de aka bia kyere da okuni asempani babu kasa edo bari ya wasi asachi pasamensa obadi ya winshiramu zuma ya papa onshia livia wasofu nyina ni mu edes nyina ayenshia wan kasabre ya bo bi ewi edo bari ya wasi body nshira ma ya papa ya hwede obadi e ba ku amen ye fam de ye beye amen akopim so betunsa frɛ amen nansa na obetunsa frɛ so na ya ye de twedi ampa ya obeso de kudu na ni pampim se ta chechom na mfesa monso masene mena meni 0242
327172 box na me bank bi atop loss ene ekwan bi aso sem messing ko US ko pedi awe memoro no berimu no nyi ska me gin Ghana memo obade awe hu yemobo no me na ngusra pono mama aboafo amoso masene muze na nzo hu me aje ye matena akwa timisira wada wuruma ebi ayese dollar ne nam nti amuaidu tikitu abi ensa momodin na fa bi man yen ni mfan en support nkwa gisam utie na woni abi so utie sakra nti kan baabo no a wado ya na abaye no ekotwe okra bi bawo sabri ebi oba ade na meso esane obi wasanka obi woni ne mfom so ni preaching ema amro besa na ombeko leader gang na ti leader na gang leader ni ti preaching no a na ofre say yanko ade o say asa agura na amasan sa semna wate no on tibita tika hu say why na no ko no so sa night no nti yawe na me so set obi free dan se ma betra ka je se me di nkubiaba me de oil biaba enne so fo bi ka je se odi way a phrases we spray biaba u spray gu enu anu aka was maguso fa koma president no spray ngu nanu no nka de ehia no na niam ehia o man no doso pa we mu nya no maka no afa mo ho adika ye ka mo se ye bo machi so u spray na ka we de ka wasem guso o man panyini ohia bi papa finance minister onya bi obeka gusu keke na boa no ati hinsam na mo keka aso mo nte gesi ya kasa mo ntie mo mfrefre binum na mo nchi wo mo we mo nyesa wo frɛ no invitation na ohia se dan paris ohia because enanya me ekoso na police fo ohia se beto marketuam Ube kona sa sima mi ke police ni biso ase ne bujina sa so for na chi chest out uye we akusi da ben tujina wa se o bujina so for na chi wakan kwase se unwi and once na o man arrest so jina say no ma ya chi me do ko headquarters because was our power we had ya and o man e brad ya me do ko na ko spray good friends say we me do ko Jubilee House cause play present enum no one can dey here no nemra sembia hu na no amaka no afa mo ho adi keke na mo konsem hu bia no baka yakobo so oteso na mo ye ni mebia na ho adwiri no can the book of Jeremiah chapter 23 verses number 25 quotation by some twaso nyasa me quotation mebre Jeremiah 23 the part of verse we no better na way so for bia ba na menya dream tedia difo we no supposed to tedia difo di sham contract kaka masuda ye na menya dream masuda ye me hu mani so ani aswam se me fa we mra na me we aba na ebi na me catch me ka bia me upa kote me preaching kwabre tv akofa we your friends say aponchi eni odwan bom satan na me preaching me campaign for Messiah no chicho di Ghana flag bom na say adia papa yi aponchi no dwan domu ushi omo no na say kai adia papa yi ni me go to Bible na ma fofo say go na medi me the Bible na be kire wo say adia we aye curse ebe dinawu na bebe di matam sa so mo be ka me dem to obam na me ye de me ko because enyan odwanya panche o chi o mabom ni mo no no dwan da jam so na panche su o ba ko afori bo hunu bia na mo bo mo dia kunkuma ni sa ni Ghana flag abonu mu konfusam yan mo be fa ni sunsun we asa mo dia konfusam bredan ya we sum ya ba ko pe say ye be fa twokunkun dia kaza mo nkoto to dini ye de nam sa le wem no o dia konfusam sa no de dan no say ja ba som nyanyu ye ho ba de fa ni sanka ne ma no san ne me free me apam biere mu ana mu ya bo so bu yesu ya no mo sans esas suman crofo so o mo ntrate ye adi na mo ntro spirit ne ma na ko man crofo ko twitio ma threaten na ke wa na ba kwa yira na ya we hu ye mo bo amen
ade bi one man wa show power na wo so kura ni we na uri asa ko jira ka je se o sa ko bo pa obi a wo tumi no wa na wo ma wutu tire ye Elijah mama munya me no nkasa yes ya we mfa no ho sensan ne mefitu amen no ma ni ma fa wo die fitumi apembere me bompa ye me se o twedi apa wa se onhu ni mama bo omie ni mani no omie o maso no mo nte na asem amen asana does too much Mapon Asem papa papa yẹn fa new branches ni fa to jare me fa to jare obo ade adom a sprinters nso branch baako apie ho sprinters ye wo Bachuna total no opposite Mayflower International School remember that AB ye be hiem ewo ho sprinters road Bachuna total opposite one more Mayflower International School sprinters munshane so emphasize so na Santos ye wo have 20-second bus stop wa wo the bus stop wo say signboard no follow a very direction we go pio living ya we baby a hiem ho no Santos to Santo Nipa with me ehia ewo ho saranso ye ko Kase Ada Junction Kase Ada Junction obo ade ya dom a ho no 18th December na living ya we ye be share ewo ho ye share osumnase ewo ho eti share nso Kase Ada Junction saranso na Gomoa Akoti nso no 18th December na living ya we branch epi ho no ye be share enti mo share nso du ho no mo a eye number no beto dwa amamo saranso na Savannah nso ye wonamu Savannah region ye wonamu mo am Savannah ne nimpatemu bi se o mo twen campaign for Messiah ansa no ma ba so le misremu campaign na ekoso wo TV ni so enti misrew mentena se esai ubre to wanamo ti ebi be kakra na no wa fast muntem wa o trin kwa o se bia be so ukugwa ukugwa so ba meme da be na watchi ye be hyase ukugwa enti mo nhyɛ nso emfa maye enti na mo no we betnya fa number 0540 64 996 0540 64 996 and say number be your screen is your fra your mouth direction akobe bi biara asafo ni bi ewo ena asafo ma na adofo a yewo ahyama ne mpatemo kan na ye hye mu ewo zenu obatan sisi ye free zenu obatan ho ya na bi freso mo still amo yira ye free zenu obatan sisi yewo atadeka aye Ridwana school complex wo no the opposite pe eho na living ya sisi ye hye mu a ye sun kama na me de di chat woni say eye takurase eye achim takurase man eye nkwagisem apie mu aboboa no takurase ye wo New Town oba Lydia Amuzu the fie nche ho no mo a ho na be ura Lydia Amuzu fie wankasa kwa no o me kire ba bia livi ya wo ye den meme de be na wo twi na ye be shase ewo ho no mo saranso na tuobodom ye Methodist primary meme de be ni ye hyiemu gidigidi pa techimanso ye wo hobi into hweskin so a with me alpha number bia bi ufra be ma direction akọ ebre ne ekọ so nkwaji sem isra bebri be force di ofudu apa na epia no emrante baba we asempa ba you binyaya ye binyaya mi nka ne sa ene se di sa de ye pensudie ye ba pa obo ade yi na ma ewi ebre mu ye nsori mu o na mwa bia wo se de boa no ye mmoa no na asempa kafo se na wono mu hia mmoa enso kanisa kwa kosi sen enti emrante ni baba wa odofo so awrade akwa apostle AGYEMANG na enkwagye sem no boa kitwa bi ne we so na nsempei eboa o wo de tie course no kani na ye preachi abon say ambi be preachi a na manfa frɛ ɛna sɔfo ɛna oyeli ye mi say enti sawo obi afra papa apostle wasem no asesame etu so dwumadi mu a etu obo ade obehwe osa onhwe osa de birada kito bi nso hye na mane so numbers bebre na gu screen so na mo hye mienu yisuma me 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and 0207
211337 edin e was one eye Philemon Oko Agyeman emwa bi owo bia no fabu adwumedie na your life will never be the same. Papa obo ade nhira o mayen. That's Pastor Mensa. Amen. Pastor Nhira. Amen. Adofo no obo ade ado wona nam Osman de ye betina ha no. Mr. Obo ade awe say omama yiwa mu nsada. Mobo mame. Na wona tiate chemu mpejum fiate chemu. Mfumu nsin konkonzo. Asem na ba wo nchen. Ense sound sempo wunti ase a ebe ya dai mo ba de ma ho mfumu so na onse sound de wunti menyo no omwa wo na ye hye ne de animonyam na oto ne safre wa na usane setemfo a asem na ba wo nchen na amfa nkugu amre wo na mo aye nkunimdifo oba de wo hye no nyo wakoma so ade ma adunti amen bye bye.